Mau matomia no abai o. Nen etonu nkeke gbanto nkeke velia nkeke tonlia egbeya mau matonu ai o. Ela bena mau pa mela draido kudo. Eye apostolo pe nous sen lesi. Be mawe ne nous sen be watitre nous si anunchi be dodo sa dodo. Si odo de nous egbeya mau do la gbendo la ke nous e na dogbeda. Que nous ayons na dogbeda. Egbeya ba zan ya nye o han zan o. Le Yesu fen comme mi dogbeda le. The greatest testimony is salvation. Nukunu gan si ma wa wala gbe o ma eya nyi dede popo. Eya nyi mau alisi mau atro wa gbe a. Cho egbogo von alo viviti pa gbe si no chan eyi wa na o kekeli pa gbe azon eya tamia dogbeda. Megbe Americain un nouveau là de kama joya fisi a balesi o vao. Donc oui. Benade. Mau po gbogbo. Elle te paya. Mau po gbogbo la do de si o han la fisi ne lea. Eye to que nous e na dogbeda do pa vina Yehowa. Elle a ben un nouveau là de si a de tiner le te paya. Amese me ne va te paya pa klo nouveau pa gbea. Mau do la kasi enuti. Mau do la kasi nou. Ado la kpo de desire me. Mi kpo bena mama mi sisi amesi amina le tepe ya. Eye mama me samina ava tepe ya eye wa dogbera eye ta o ha ma to ajo abale sineva. Ma ba me awo do zanya me awo ma vo do zanya me. Eye o ha na khoto ma jo ya abale sineva. Their name is certainly the book of life this night. O hanko wade o dola ngoda gbegbala mazaya mela nene tepe ya hakken ne na dogbeda e ya mesa mesina de gbegbele tepe ya alben chuma ni cho zame alo nyon de kakuma ndia amesa mesina tro megbedo Yehowa de alo de megbare e dola trok baba Yehowa gbo le Yesu pon comme e ya tamina nya dogbeda le Yesu pon comme ye miega dogbeda le Didula over amen. The Lord bless the assembly in Jesus' name. Maune yira mehale Yesu pankome. You know what? Nenyanusia. As you are shouting amen, Abesi ne hane le gbedom ne lidom be amen la yeriko kata le gbagbam la gbome. I said earlier, that grand Abale si megbrocha ne la afisi tepesi ya sine vabe ya semonya de eya anigba ya la kho wo fukpo kata mi atamia ga dogbeda we are going to pray a prayer mi ga dogbeda de that this night be ezanya meri a fresh anointing. ami sisi gan na di de mi pa soji Anointing, ami sisi ye prophetic pronouncement. ami sisi wa chwa gblonya di Irresistible command. ami sisi asiare na de kamata titre ran o You know, if we stand here, minya anote te poya miracle like eye wada nukuno abe lesi o dana bo wene somebody is catching it. eye ne da nukuno do da o hana lete wala fisi ne lea I said somebody is me bena de amere ha hote wala fisi wo lea right at the back. Somebody is le ngbodo me afima de amema ha hote open your mouth and pray. eye atakenu eye na dogbeda Catch my ball of miracle. nye ha ma le nye bolu mina nukunu be bolu nya I catch my ball of nye ha ma ho nukunu be bolu nya wonder. eye nukunu ple jesio avam nukunu ple jesio si ma adidi duran choma ba me jari le Yesu Kristo pen kotra koma nye ha ma hoto nye paji dogbeda de yamata ebenade beyele mau dola pe dom eye esine le mau nya gloma de nukunu jesio le dodom eye gbogo ko be jowe le dodom eye wa gede agbere sere wa gede dolele de sere wa jo This night favors to bow. do de sere do la jeklo na Yehowa wotro ya do la jeklo na mo ponu so sine le mo ba mele wotro ya dogbera de mi mo pasota The great man of God, mau ba megan the global evangelist, mau nya kakala gan uncommon minister of the gospel, mau nya glola gan dogbera de ta utterance, great apostle. nugao mau Pray for him. This night, fresh apostolic
Tona mo bonana didu ami sisi de amaji. Ami sisi gande ne gbagodeji. They say it, it will call like that. You can't disobey. There is no resistance. Amerika matira titira mi sisi sianti. Onana kento matira titira mi sisi sianti. Zan ya simi le gbedomda. Ami sisi sine no apostolo di la. Ne didi de amaji. In the name of Jesus. Le Yesu pen comme. In Jesus. Ne didi de amaji. Le Yesu pen kotra kola mami do gborale. Isaiah 22 verse 25. Ezaba gwala tabla That the name tabla vevon ne chobla vevon. Bla vevon vocho bla vevon ne liadia. Eya de baba. we collapse. Esi. Why? The mouth of the Lord has spoken it, and by the anointing. You are going to pray as the word is Esi nusa nusi na chitrem mawa mentia emuna. Esi ata ohana dogbra abenare. Nusia nusi okata khonye ta nuisi ma ochona ma. Nusia nusi kata kho nusa si ma ochona ma de. Ma opo na ba opo nusa na gba otroya. Eye nana ke ma chitrem ma ba me ba nyasi wa glonti otro le Yesu ban comme nana ke ma chitrem tio. nothing can resist Nana kento ma chitrem nyantio. body. Nusia nu amesia mesi ati nya sentia to Yesu pe nusena di wa gban wa didi This is the month of deliverance. nukunu be toji neva eye nusia nusi ne kho nukunu ade atuo kata And then you say like way back, nusia then nothing happened. Amerik No. ma vate pe ya ai na trua pe wa do so na wa do jana kwa na ke ma joro jiu o haneva The second night, the third neva zangban to zanvelia zatonlia egbeni zanelia de o ham nukuna ma do nu wa do la eya ta kanu eya na dogbera ne ho ne di ne nukunu jima ne le jesi jima ne jiba wo ku yo na kana nya balesi o neva au eya ta denu eya kanu eya na blonya na Yehowa Yehowa ne wa di peji I will cry. Yehowa ne wa de peji David benade be ma fa vina Yehowa He removed all your debt. eye wade nye eku pe nyaw kata da wade nye dolele pe nyaw da wade nu sio kata nye numa note pe le nya gbema nyanti la ma ado kata da eye We flow mau pe nya adogo eye wadogo de nya ha nya gbeji otro ya with the Spirit of God. to da mau pe amisisi And the left side, mau pe nya the right side, si adogo e wa ya kpa de si ade go de si ade ma mi okpa ji du si kpa jo ngo nyi wa ji ha nyi mau pe nu se wa didi ne wa wo be do Spirit of God. mo bo do sile te pe ya ne wa wo be do fisi mo bo gbogbo li la vovo popoli eye de popoli mo po nu se ne wa de zon eye apostolo po gbogbo po nu se ne wa di te pe ya ne wa di de mi pa swaji ale bana ne jipo ne lu pomla jipo asegba eye enu si ne le wo mo la adili eye wa je kuno ya ma kanu eye nu si me mi ato otro ya ma In the mighty name, la Yesu pen ko tira kola mema eya onyi nu si mi no te kpoa eya onyi nu si mi la kpoa le Yesu pen ko me dogbara de yamata dogbara de amesa mesi adegbe fan le tepe apo ma aglo maunya amesa mesi akonya dako amesa mesi a lia plota le tepe ya mau pen nu se ne noji mau pen nu se ne di roji by the Spirit mau pen nu se ne sisi roji on our right, on the left, le dusi kpaji o le mio kpaji o le mio kpaji o megbedo me o ngo yo afisi afiade egbe enye gbe la ma opo nu se do dadi di la le Yesu pen comme ma opo nu se do dadi di le Yesu pen comme que ne na do gbe la me ka me si o kata le ka me ha yo wa kho wa po de popo wa kho wa ka chuchu wa kho wa be doyoyo eye nu se o kata abosam holo si la wa trogbo ho nu kata le Yesu pen comme me si o kata le ka me afisi ne mi la de ne le France yo ne le America yo ne le Europe yo ne la America ba je yo afisi ne la Africa fisi ne la afisi ne la re ma o pe nu sensi ari le te po ya re of Africa, the power of the Lord, agede dio la fima ma o pe nu sen agede dio la fima me ka fisi ne lo me ka fisi ne lo abe esi mi aba paso no gbedom na le te po ya re o hana no nukunu hom le te pe ma wan na no ka chuchu hom le te pe ma na no de papa hom le te pe ma na no doyo yo hom le te pe ma le Yesu Christ pen ko la me amesia mesi le takle mi le te pe ya le kam la fisi afia
tele mi le jimenu kpɔmɔ dzi mi le mia kpɔm le ya radio de mi le mia me ŋkɔ sem lea afi sia afi si mi le le esi o hã ne le mia be ŋkɔ sem kɔa ɖe o mawo ƒe gbɔgbɔ ado dzo si o hã la afi sia afi si ne le ɖe mawo ƒe gbɔgbɔ ado dzo si o hã eye mawo ƒe gbɔgbɔ age ɖe me o eye o hã na xɔ nukunua le Yesu ƒe ŋkɔ la me. Mawu ƒe katsotso. Amen. Ameha gã aɖe le teƒe ya si enɔ te bena be ɖe be yeaxɔ nukunu me bena ɖe katsotso gã ƒe nukunu. Amen. O dzi le dzɔnyem zã ame ŋutɔ elabena ŋkeke nelia sia ɖe anye ŋkeke si ne to ʋu na mamlɛawo katã. Maŋlɔ be ŋkeke sia le agbe me kpɔ gbe ɖe akpɔ o. Maŋlɔ be ŋkeke sia naɖo ŋku edzi le tsɔ yi mavɔ me ke. Ŋkeke ya ɖe anye ŋkeke si aŋlɔ eƒe ŋkɔ ɖe wò agbea me ɖaa eye Mawu ƒe ŋusẽ ɖe mato nu ado. Azɔ nake nu eye nato na Yehowa bena ɖe Yehowa meda kpe na wo elabena mesɔgbe la. Mesɔgbe maxɔ nu nyui kekeke. Mesɔgbe bena ɖe maɖe ame neva me na egbedodoɖa ɖe sia ɖe eye Mawu ƒe nukunu, Mawu ƒe gbɔgbɔ si adogo, ame si netsɔ kɔ ɖe Mawu ƒe amea dzi eye si netsɔ ɖe me be wòa kple apostolo ƒe ŋusẽ sia be nyagblɔɖila ƒe gbɔgbɔ si netsɔ ɖe mea ŋusẽ si nu ame aɖeke matsitre ɖo o ƒe gbɔgbɔ si netsɔ ɖe mea zã ya mea ɖe. Do Yehowa ƒe ŋkɔ ɖe dzi elabena yewɔ xoxo eye wòhã ne xɔ tɔwo ne xɔ tɔwo sinu ŋkeke ya ɖe. Xixia katã Mawu ƒe nya katã akpɔ be mevava le agbewò me. Mawu ƒe nya akpɔ mevava le agbewò me le Yesu ƒe ŋkɔ me. Le Yesu ƒe ŋkɔ tri akɔ la me míedo gbe ɖa le. Azɔ mía Fofo le dziƒo Mawu ŋusẽ katã tɔ. Ne míedo ɣli na ya me la, Mawu si ne le dziƒo nutowo katã mea aɖo to nye hã ezã ya ɖe. Míado gbe ɖa alo míedo gbe ɖa bena ana be vevesese ɖe sia ɖe si le ameha me le teƒe ya natsɔ wo dzo le Yesu ƒe ŋkɔ me. Míedo gbe ɖa ɖe mía Fofo alo mía pasɔta be ne eke nu eye wòƒo nu la eye woɖe nyadogo Mawu ƒe nyadogo la abe apostolo la mído gbe ɖa bena apostolo ƒe tɔtete si ne le eya mamea aɖe eƒe ŋusẽ fia aɖe dzisi kple nukunuwo dogo le Yesu ƒe ŋkɔ me. Kuhi ɖe sia ɖe si ne le teƒe ya si ne eɣla ɖokui ŋkeke gbãtɔ velia tɔ̃lia enelia ya afi sia afi si ne lea esi míabe pasɔ ake nu eye wòaka asi kuhi ma ŋuti alo wòaƒo nu ŋutia kuhi ma adzo le Yesu ƒe ŋkɔ me. Akpe na wo Yesu. Eva me le agbewò me vɔ. Eva me le agbewò me vɔ la. Eva me le agbewò me. Eva me tsɔ yi mavɔ. Míadze gɔme egbea kpakple hamea ƒe sukukɔkɔ deƒea ƒe xadzidzi. Miawo zɔ loo. Wotrɔ ya mi va be míato nɔ bena míawo xɔ Mawu ƒe vovokpɔkpɔ gã. You're not lost, but not entirely
you give up, then it's over. Hold on to the Lord, trouble not your heart, even when you fall, it's not over. Don't give up, it's not over. When you give up, then it's over. Hold on to the Lord, trouble not your heart, even when you fall, it's not over. You are free, I say you are free. Naturally free. You are free, you are That was Deeper Life High School in Deeper Life High School spread all over Nigeria. Khasiamie secho suku ko depel In the education hame apa suku ko depepe haji hab hamisema coming up next is a classic, Antonio Vivaldi's classic, rendered by virtuoso violinists, again, one of the children raised by Pastor Dr. W.F. Kumuyi.
Welcome to GCK, Global Crusade with Kumuyi. Miawo zova ta disike bakpele kumuyi ta kukpe gan bakpele kuhumuyi. And Parry live in Lorry and Terry, Nigeria and France, in praise worship on this glorious Sunday. Miano kafu kafu pe yeme azon le kosida nyakpo siame. Miawo zova. Hallelujah. Give me that hallelujah that the children of Israel shouted on. And the walls of Jericho came. Minam alleluia gama si maupo jukwa di eye Yeriko pe glila mu. Because it's going to be live here in Ilori and in Paris, France. As we praise God together tonight. Azon mia di hadejo mia kafu Yehowa dejo gbegbo azon be na be yele Yehowa pe nko kafu. Hallelujah. Brethren in France, take it up now. Hosanna in the highest.
There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. To break every chain, to break every chain, to break every chain, to break every chain tonight. Brethren in France, singing to us in French, in French language now. Hallelujah. Now you're going to praise the Lord this evening. It's Sunday evening. It's a beautiful Sunday evening. Remember, our Father told us it's a sunny Sunday, and the sun will shine again tonight. Amen. The sun of glory, the sun of miracle, will come upon you now. Let's praise the Lord now.
to our side now. Every praise is to you, our Praise the Lord. That's too small. Praise the Lord. Once again. Praise Kafu na mau. God will do wonders in your life. Mau awon nu dwacho la gbe mo troya. He's a great God of wonders. Elabena mau gan onye wona nukunu. E wona nukunu jato le Yesu pankama. Egbo le pe nyama bena. Le Yeremia pa gba le tabla be wa sheke be masra okpo. Eye mado pe nyanyi oji dagbe oji ezaya me ma wa sra o han po. La gbe o me le poa me. Ma wa sra mi po. Eye wa adna o de popo. Anao acho de popo va acho doyo va acho katuchu va dagbe o me le Yesu pen comme esi ne le tepe ma ve ya no tepe ma pe amesasa kwa na titre e na dogbeda na to na ma ma usra nya ha kpo zan ya me ela bana wa mesasa kwa hen na de popo va na e hen doyo ve e yo hen katuchu ve e ya ta ma usra nya ha kpo zan ya me khodoyo le Yesu pen comme fofo mie vagbo mie kafu nko akpena de nu dwachu kpakpe nu gwa si ne le wom le miam le takpekpe ga siame eye zaya me ha aganye ezambubu nami nasra oju kokpo le nu sedo me le Yesu pen comme de amo chukamo fo amekuko de amo le zizile tote eye nana mo kokpo zaya me le Yesu pen comme Gbanuo eye nana mo jirudu nana mo ngoyede la gbo me le Yesu pen comme na mamba mela nana me sisi gande nana am nouveau gande nukunu ba nuse gande pakple nu gao le tepe ya le Yesu pen comme amisisi ya si me soklo de ko amisisi ya si ne gba ko kucho kata za me le Yesu pen comme miato nu gan ome nuku nukle jesio la gbede sia de mezaya me le Yesu pen comme apeto na avu diponu zaya me le Yesu pen comme me do gbara le me dima se amen God amen eva me vo miaji hadijire le miabada hadi Chogbe sigbe Kristo gere nye jime. Came into my heart. As light in my soul, for which long I have sought, since Jesus came into my heart. I've ceased from my wandering and going astray, since Jesus came into my heart. And my sins, which were many, are all washed away, since Jesus came into my heart. I shall go there to dwell in that city I know. Since Jesus came into my heart, and I'm happy, so happy as onward I go. Since Jesus came into my heart, since Jesus came into my heart, since Jesus came into my heart, flood of joy over my souls. See below road, since Jesus came into my heart.
What a wonderful change in my life has been since Jesus came into my heart. I have light in my soul, for which one I was saved. Since Jesus came into my heart. Since Jesus came into my heart. Since Jesus came into my heart. Lots of joy in my soul, like the sea is warm. Since Jesus came into my heart. I have ceased from my wandering and going astray. Since Jesus came into my heart. And my sins which were many are all washed away. Since Jesus came into my heart. Since Jesus came into my heart. Since Jesus came into my heart. Lots of joy in my soul, like the sea is warm. Since Jesus came into my heart. I shall go there to dwell in that city I know. Since Jesus came into my heart. And I'm happy, so happy as always I go. Since Jesus came into my heart. Since Jesus came into my heart. Since Jesus came into my heart. Lots of joy in my soul, like the sea is warm. Since Jesus came into my Amen. Amen. A global amen. Eva me vo minam amen gande Pray for the nations. azomia dogbera de juko katata enyo bia dogbera de juko katata elabana le mois de dila le moment di mia kata mia khoya yirao To pray for them. Not only that, one way we can fasting. We mia can kata mia extend, tia a we can strengthen kukutre ano maunyala me le juko katame enu kadi mia tia onusia eye mia dogbera e sata mia dogbera zanyame. if we fail to pray, Satan will have a free hand. Nemi le gbedomda ola satana atia onusi ojibe ya ole juko katame gaka nemi le gbedomda la nemi anote mi anabe wan note pe dosi wo molia ezayame ha le Yesu pe nkome When I want to begin nemi a chwa jengome a to God for every nation that is in existence on earth. You know why? Because God has not dealt with any nation the way he dealt with the people at the time of Noah. He has not dealt with any nation. Mawuma dachi juko kata abare si wuma dachi juko kata le noa pe ngolio nenema ke mawuma dachi mia ha o esi ata mia dak pena mawude enusio kata gomulia ale ebe terero bleu po amo kata pa jimentotro le gbebe ngolia hame. When I want to pray, Amen. nobody call Azomia dogbera de juko hihe go plogodwa katata We're going to pray any nation of the earth. eye mia dogbera de juko kata ta la nigba kata di alebena ma opo nu sene wa de zon Economic meltdown. eye ma ne wa na bena nka Who in his power ye pasi ma on to pasi to make people le ye per ganye nye mela ne wa onu ka ne wa kpro nu bla yuna juko kata mia dogbera na mia mau nations of the earth eye mau ne wa cover. anabe ye pasi ne wa juko kata di eye ta mia dogbera
Jesus' name we pray. Le Yesu ƒe ŋkɔ me míedo gbe ɖa le. Azɔ míagado gbe ɖa ke míagado gbe ɖa ɖe dukɔ katã ta. Destroy Dukɔ siwo Satan la gbã eye wògblẽ kpakple aʋawɔwɔwo. supply Míado gbe ɖa míabia Mawu ne wòa the material needs, ne wòatsɔ nu siwo katã hiã. financial, Egakpadzi, egabakpadzi, amegbetɔwo ƒe akpadzi, nu siwo katã hiã ne wòatsɔe na edukɔ mawo. Mina míado gbe ɖa natural supply. bena Mawu ƒe enunana ne wòasɔ ɖe dukɔ siawo katã me le anyigba katã dzi. Jesus' name we pray. Le Yesu ƒe ŋkɔa dzi míedo gbe ɖa le. Chapter 13, verse Le 11. Isaiah ƒe agbalẽ Isaiah 13, 11. ta 8 kpukpui I will punish the 11 for their evil ebe ahe to na dukɔ la iniquity, ɖe and I will cause the arrogancy of the proud to cease, and will lay low the haughtiness of the terrible. We want to pray that azɔ míagado gbe ɖa there is banditry be afi sia afi si and other forms gbegblẽ le. of unrest, that the Lord will cause them to cease. Let's pray to God. Mia Everywhere abia Mawu be afi sia afi si le ɣeya katã me. where there are still bandits, Afi si gbegblẽ gale la, amewo gale lé amewo perpetrating eye amewo ganɔ amewo wum evil and wicked, eye amewo ganɔ nu gbegblẽwo katã wɔm le dukɔ me la, míabia Mawu be Mawu ŋutɔ ɖeka ne wòayi teƒe ma ne wòawɔ nane le dukɔ ma me. Jesus' name we pray. Le Yesu ƒe ŋkɔ me míedo gbe ɖa le. Psalm 68, verse 30. Salomo tabla devɔ nyi Verse 30. kpukpui bla tɔ̃lia Told le wo in Psalm 68, gbedoxɔ si kɔ gbɔ Yerusalem la ta ŋuti the multitude fiawo atsɔ nunana vɛ na wò. of the people, till everyone submit himself with pieces of silver. Scatter thou the people that Blu ɖe afla me lã kple enyitsuwo ƒe ha. those human beings, Ame mawo katã, those demons, evil spirits, gbɔgbɔ vɔ mawo katã siwo ne le, only rejoice, wonɔnɔ dzidzɔ kpɔm, they are only glad woanɔ dzidzɔ kpɔm only when there is war. eye That God will scatter them. míabia Mawu ne kaka wo, Mawu ne gbã wo ɖa, Scatter them. Mawu ne na titɔtitɔ ɖe wo me. And also pray that God will stop the killing Míabia Mawu be Mawu ne wòalé leke be fia mawo katã, and all manner of violence. ɖeke be amegãwo katã nuta sesẽ ame mawo katã le dukɔwo katã me. Does not help human beings. Amegbetɔwo, gbɔgbɔvɔwo, amewo katã, ame vɔ mawo katã, Mawu ne nɔ te kpɔ, Mawu ne nɔ te woƒe dɔwɔwɔwo le Afrika teƒe ya, In Asia, le Asia, in Europe, le Europa, all over the globe, le anyigba ƒe tume katã, or such. Mawu ne nɔ te ame mawo katã Jesus' name we pray. le Yesu ƒe ŋkɔ me. I read Job Maxlẽ nu Yob, 22, tabla veveve, verse 28. Yob agbalẽ tabla veveve kpukpui bla vevɔ For us, enya nyui aɖe gblɔ le teƒe ma na mía katã eye mía katã míate ŋu wɔ kpukpui bla vevɔ thou shalt atɔ̃lia ebe ekema ŋusẽ katãtɔ anye sika kple klosalo na wò gbegble gble. globally Míado gbe ɖa urgency eye míabia enu sia, against men challenge against míatsi tre ɖe insecurity. dedienɔnɔ manɔ anyi le du sia du me. Fight no more. They will continue no more. Enu sia magayi edzi ke o. Mina míado gbe ɖa ɖe du. O hã ɖe gbe fa nu sia eye nagblɔe le dukɔ katã me, nagblɔ nya ɖe dukɔ katã dzi be dedienɔnɔ manɔ anyi maganɔ anyi ke o. In Jesus' name we pray. Le Yesu ƒe ŋkɔa dzi míedo gbe ɖa le. Azɔ míabia ŋutifafa, All the nations ŋutifafa ɖe dukɔ katã dzi le afi sia afi le xexea katã me. Le takpekpe sia mea, le takpekpe after this Mawu, dutoƒo Mawu ye kaka sia le dukɔ katã me la,
nuti papa ananyi agananyi ke mina miagblɔ nya ya ɖi eye miagblɔ ɖe xexea me katã dzi. Speak peace to the nations. Mia na nuti papa dukɔwo katã. Let peace be still. Mina be nuti papa ne wòanɔ afi sia afi. Jesus' name we pray. Le Yesu ƒe ŋkɔ dzi miedo gbe ɖa le. Nations, Le dukɔ siawo mea, occultic dukɔ aɖewo mea, ekuhiwo le. where the evil people sit Afi sie nutasesẽ ame aɖewo li eye wole nu gbegblẽ wɔm. Miabia Mawu be Mawu negblẽ ame mawo katã eye ne wòagblẽ woƒe ɖoɖowo katã me. God will spare them. Jesus' name Le Yesu ƒe ŋkɔ dzi miedo gbe ɖa le. in Psalm 91 verse 14, God has promised supernatural deliverance. Mawu do ŋgbe be yeaxɔ na mi le Salomo ƒe agbalẽ tabla 91 me bena míado gbe ɖa ɖe sia ta le dukɔwo katã me. Edu ɖe sia ɖe me la Mawu ŋutɔ. Who will also deliver? Mawu si ne ɖena mi, esia gaɖe mi ke la ne wòaɖe amewo katã Actually, le gbɔgbɔme kpa dzi, physically, who will le ŋutilãme kpa dzi. Mawu ne ɖe ame sia me. Mawu ne xɔ na ame sia me le dukɔwo katã me, le tamesusuwo me, le míaƒe seselelãmewo katã me. Mawu ne wòana mi vovokpɔkpɔ le afi sia afi. deliverance. That the world Katutu ame sia me ne wòakpɔ, ne wòase vivi na gbea. dominion from Christ Mawu ne wòatsɔ yeƒe tɔtete ama na ame sia me. and preserve them. Mawu ne wòakpɔ ame sia me ta ɖe vɔ ɖe sia ɖe ŋu. Jesus' name we pray. Le Yesu ƒe ŋkɔ dzi miedo gbe ɖa le. For this good moment we have Aƒetɔ miedo dzidzɔ ɖe nuwo ɖe eyi sue si miexɔ le eyiwa me. Miedo gbe ɖa be ezã ya mea, precedented and not asikaka gã aɖe eye amesisi gã aɖe anɔ wò ametsiatsia dzi eye na awɔ nu nyui na dukɔ katã. Ezã ya me le Yesu ƒe ŋkɔ me. Akpenɔ Mawu elabena neɖo to mi xoxo. Le Yesu ƒe ŋkɔ triakɔ la me miedo gbe ɖa le. Ame sia ame negblɔ be eva me vɔ le afi sia afi. Eva me vɔ. The Lord will touch you tonight. Mawu akasi wo hã nuwo zã ya. You don't hear that? Ne se nya si megblɔa, Mawu akasi wo hã nuwo zã ya. You will never be the same. Eye maganɔ abe ale si neva o le Yesu ƒe ŋkɔ me. You have few announcements to make. Azɔ nu ɖeka si nagawɔa. Global Crusade continues. Eye nye be ŋkatakpekpe gale edzi yim tsɔ si ne gbɔna. Eye Come early enough. mía katã míava ŋdi míava kaba eye míado gbe ɖa ɖe mía ɖokui ta ene míanɔ tekpɔ mawo ƒe ŋusẽ ɖe míaƒe agbe dzi. By 7 a.m. Ga Visa conference. eye le ŋdikpa dzi hã woawɔ bɔbɔ gã si aƒoƒu mawo ƒe amewo katã, mawo ƒe dɔwɔlawo katã, Deeper life worker. ehayame ƒe dɔwɔlawo katã, ame siwo ne le hagodo hã gake wonye dɔwɔla eye wole exɔ sia mea. Mekpe mia katã be mia katã miava All welcome here tomorrow. eye miawɔ ɖeka kpakple mi le ŋdikpa dzi. Also, by 3 p.m. Gaye dzi hã etsɔ wo trɔ kpa dzi gatɔ me xoxoa. Ame siwo katã trɔ dzime le takpekpea mea Lunch hour with Jesus. woaxɔ wo eye woawɔ bɔbɔ siwo na be nuɖuɖu Their nuɖuɖu kpakple Kristo fellowship. eye woawɔ nu sia be mama kpakple amewo katã. Ene ne kpɔ ɖeɖe le takpekpe ya mea etsɔ si ne gbɔna etsɔ wo trɔ gatɔ xoxoa Jesus lunch hour. nava aƒoƒu eye Mawu ayra wo esi nava le Yesu ƒe ŋkɔ me. Gbeƒã ɖeɖe bubua mi ne eɖe galia míagatsɔ va ne mi va wu nu Mawu ne yra mi. Azɔ mía akpɔ takpekpea be dzi le dukɔ katã me.
He was passing by one day. There was a man who was afflicted, but he had the faith to say, if I could ever get to Jesus, my healing will be the proof. If I can get through the door, I'll jump off the roof, for there's a healer in the house today. And the healer in the house today. And for you, he wants to make a way. So just ask and believe, by faith receive, and the healer in the house today. Now if you're sick or you're feeling lonely, I have good news for you. For this healer, his name is Jesus, and he's the King of all kings. He rides on the wings of mercy, and he's healing in his wings. So take the roof of your doubts, let your faith come out, for there's a healer in the house today, and a healer in the house today. And for you, he wants to make a way. So just ask and believe, by faith receive, and the healer in the house today. Healer in the house. There is healer here. He has come to heal your body. He's here to heal your soul. His name is Jesus, and the healer in the house today. And for you, he wants to make a way. So just ask and believe, by faith receive, and the healer in the house today.
If you hear that, there's a healer in the house today. He will heal you. He will deliver you. He will set you free. And a miracle is attached to your name in Jesus' name. It's time for testimony. The first testifier should come up. Praise the Lord. Orúkọ mi Deborah Godwin. Ó ṣẹlẹ̀ níjẹ̀ ìjọ Sunday. Ìgbà tá a parí ṣọ́ọ̀ṣì, pásítọ̀ wa wá kó ìwé ká lọ́ọ́ fi pe àwọn èèyàn pé bàbá ń bọ̀, a sì máa pé program ń bọ̀. Báwo ni àti pásítọ̀ a sì ṣe títí dọwọ́ ìlọ̀lẹ́ apíwèé, ó sì gba ìwé mọ́ wa lọ. Ó wá di alẹ́ mo wá sùn, ó wá di aago kọjá ìṣẹ́jú 5 bí mo ní ṣe ń ro mí nì. Inú ìrònú gidigidi, dádì wá dìde pé kí ló dé, mo ní mi ò mọ̀. Ó ní pé káwọn lọ hospital, mo ní dádì mi ò lọ hospital torí mo ní ìpinnu pé mo bọ́lọ̀ ṣe májẹ̀mú láti bẹ̀rẹ̀ ọdún pé èmi ò ní gba abẹ́rẹ́, n ò sì ní lọ hospital tọ́jú òfin kọlẹ̀. Mo wá sọ bẹ́ẹ̀ pé pẹ̀lú ọ̀pọ̀ èso fẹ́ gbógun ni màá sì borí. Ìgbà tó ṣe tí mo sọ ní bá bẹ̀rẹ̀ ń yàgbẹ́. Ìgbẹ́ tí ń yà ó wá jẹ́ àṣẹ ẹ̀jẹ̀, ń wá yàgbẹ́ ẹ̀jẹ̀, ń wá jáde. Mo ní kó ṣàfọkàn balẹ̀ ẹja àgbàdua, àṣà ń gbàdúrà títí ó dìjẹ́ ẹ̀fà bẹ́ẹ̀ n ò lọ, mo ṣà ń gbàdúrà. Ó wá dìjẹ́ ẹ̀rí ìgbà tí mo múra fúnra mi pé tọ̀ ń wá lọ Ọ̀fà torí Ọ̀fà ríjọ̀ Ìkọ̀tún mo wà, Ìkọ̀tún Deeper Life. Mo wá ní pẹ́tọ̀ kí wọ́n lọ, mo wá dé ìgbà tí mo lọ mo rí para mi tí ń ṣe dáadáa. Mo wá wọ ọkọ̀ tí mo ń bọ̀ ẹ̀ẹ́sẹ̀ ṣe bí ìgbà tí ń fa abẹ́rẹ́ ń gún mi nínú ni. Gbọ́ ìgbà tí mo jòkó ń bì í níjẹ̀rí ìnira mo fi jòkó. Bàbá ilé olú ọwọ́ ní pé gbogbo ibi tó bá dùn wá ká fọwọ́ dì í mú. Mo sì gbá inú mú torí mi lè jẹun. Àwọn èèyàn mi tó ṣe pé tájọ sùn àwọn gan-an tó bá wà ń bẹ àwọn ní pé ìyá báyọ̀ bó lórí mo nítọ̀ it is well. Mo wá di inú mú, ó wá dìjẹ́ ẹ̀ta, ìgbà tó wá di àná ó wá mílẹ̀ yányányányányá. Praise the Lord! Praise the living Jesus! Èṣù gbẹ́gun mo sì borí rẹ̀. Praise the Lord. Kafu na mau. This is Sister Deborah. Miano vi Deborah inisia. A week ago. Ebe consider over here. Hafi de tak pekpene ova mea. Ye pe podome noviyevem. This led to bleeding from the rectum, which we call hematochezia. It's a sign of some problems. And she came here. Hafi wa va kondi hafi va akasi mapa mendogbeda lekebe vese social podomea o kata o jujo o note kafu na mau Iwe site mo mbaka hi omora rijo ya mbaka hi omora rijo ya ti ya ye fa yam aondowe Zayo womo yam le nya hi ha ku woro ha wa yam le za yoro banguru na shega nangana jingba boku azo lamna mo shega wo mom ya kwa ya ga shim ya ga shega wo mo ye ki to ho shim yam ndi ko ba ki to ke shim lu ke be za ti kuma bam ti nim hide na ha enya gwa pa shi ba han ne ya bo wo mo de va ga le ma mo va ya mo to gba mo pe ba hingo yam va yam zuan sa ti wa kan ha mo me wasin we say on do ha ko on do ele mo dom ya enye daddy wasi kumi hi we ni senje oye ha mo na cheke yo ya nyam hi cheke ya mka duwa banguru nyunga chi zanza nyia mka ngo hi mka nege zo ga zanza hingo ne wasi we say on do tell
Praise the Lord. Kafu na mau. Church, praise the Lord. Ame kafu na mau. Now, this woman, Nyano, alumnyano bisine miaba hajia. She's a TV from Benue, and she Ebe. had what we call psychosis, most likely schizophrenia. Ye What no happened is no that pom le she dimo no had pom what oji we le call beni. hallucination. She sees things that you Eye. cannot see. Nana And she nusi hears no voices podom that na you nyi benka cannot hear. ekona na no And this simele will direct pomo her alo to the bush. esusu na be no na Punishing pon her. gakemene no And ma directing pomo lo her eye to do nusi na things benka that ya is do ya abnormal. eye But na she come gbem here, eye ne and wo she ida cannot wo erase that na wo na problem. nusi ma By jewa the time nusi she ma came nyona here ma and gbeto the wa wo pastor, our father, the eye Lord prayed, hafi esi wo va te those ya hallucinations, esi ma wo do seeing ma wa me things, dogbeda and being de directed ale by ibe voices, nusi nana benka everything ese na stopped. gbe ade yi na gbeme Praise yi the na ona Lord. wona nusi ma jewa enusi okata note kafu na mau. Please move quickly. Praise the Lord. Kafu na mau. Praise the Lord. Kafu na mau. My names are Nkonyenye Yahya Suleiman Abba. Yahara Suleiman I'm from Abba. Igala Group of Districts, Eye mecho Ilori Igala region. Group Nigeria, Kwara State, Nigeria. Nigeria. It happens that during Evava the mebena Ibadan Crusade, le Ibadan pota I was kokwamea. having a severe pain on Meno my left veve semle right chest. So akota severe, I cannot sit emioji. down. I Eye cannot stand up. le deke veve sese si I went amea to the hospital. nyemetem nonani o. I was given Eye medication. mai konji Yet eye the otu pain atike was onam. there. Gakea veve sisa ganoji On yu. the fateful night, Le I came to the crusade. nyehame in the va group. kpɔ gome tekpekpe me le hame I sat at ƒoƒua the me back. eye nyehame nɔ anyi When ɖe the megbe pain dome was so much, eye veve sisa gbagba nɔ edzi yim had to eye go menɔ back mele veve sem ale to gbegbe the children's church to eye lie down. ele bena mayi ɖeviwo pain ƒe was at the left-hand side here. xɔme hafi Very ma va severe. mlɔ anyi But when it was the time of prayers, gake esi gbedoɖa be yi va as the doa matter was, mi ɖo the general superintendent said magblɔ ɖe mi bena mawu va we miagblɔ should bena lay our hands miatsɔ miaƒe asi da where ɖe we have problems. afi si le miave ma I lay my hands there. eye metsɔ asi nye da ɖe After afi ma. the prayer of the man Esi of God, mawu be do gbe ɖa by voa his grace, to mawu be amenuveve mea the pain was veve rolled away. sesea wo katã wodzo Up to this time, va se ɖe gbe be I yia mea didn't si me le nu notice ƒoma any pain nye again. meganya be naneke gale dzɔdzɔm ɖe dzinye Praise ke o the name of the Lord. miakafu yehowa ƒe ŋkɔ Praise Jesus. miakafu yesu Praise the Lord. kafukafu na yesu Praise the Lord. The symptom that our brother described nu si is miaƒe mia a nɔvia gblɔa precursor to heart attack. eya She has eɖi severe chest pain where the heart is. eɖi That is how people suffer heart attack. enu si and miɔna they be die. crise But nenema be nuwo dzɔna ɖe amewo miraculously, dzi you can eye see, he amewo had it, kuna. He had to go and lie down. Miekpɔa enu ma dzɔ ɖe And dzi the eye thing veve was sisa va se ale gbegbe be eyi ɖe amlɔ anyi By the prayer of our Father eye in the Lord, tso mawu ƒe ame ƒe Father in the gbedoɖa Lord mea used to pray for heart attack. mawu ƒe ame do ɖe gbeɖa ɖo leke be nu ataka alo He didn't die of a kriziwo heart katã ta Praise the Lord. eye esi wòdo gbe ɖa ehã tɔ va nu va yi miakafu yehowa ƒe ŋkɔ miaxɔ ɖaseɖiɖi bubuwo le On the ekame social media, the le power kame of miekpɔ God, mawu ƒe nu sia supernatural power of gale Jesus dɔ wɔm is atraɖi moving also. We'll take you now to Eye South miakplɔ mi Nigeria. Nigeria ƒe Cross River anyiehe State, Calabar, Cross River le for this Calabar ƒe testimony. nutowo me Calabar, na takpekpe sia na live. ɖaseɖiɖi sia Praise the Lord. kafukafu na mawu My name is Sister Udrak Ogban ŋkɔ nye nyi from Sister Udrak the Ogbani Central Group, Calabar Region, Calabar. Cross River State, Nigeria. I've come to testify to the glory gbedzima of ɖi God. ɖase ɖe mawu ƒe nu si mawu ƒe nukunu siwo wɔa evava me bena esi menye From sɔhe time to time, hafi mava once in a tsia while, I eyia ɖo experienced mea numbness on my fingers. asiwi It ɖe was nyewo not a vena problem because it was something that occurred once in a while. So it didn't really enu sia bother me. medzɔna ɖe But as I edzi o gake kept- eya ta as I medona grew ƒona up, me dzidzi evana me ze it ɖeka became a ɖoma yi ze little ɖeka le more ƒe me
about 2 months ago, I began to have not just the numbness in my fingers. I began to have this tingling sensation and a burning sensation. It looked as if they poured pepper on my hand. And then it went from my hand, it like this to my other hand. And then I also discovered that at night, I was able to sleep because it affects my sleep. I'm not able to sleep. I'm restless. What normally causes it is diabetes. And nous si on a nous si on va me dire n'y a me souki vive do allo nano abenema si aha me chindo And when I ran the test, et si me do posi a o me gba on a matika ro ha be manu. So after the test si me do posi a o kata me gba me ida ko dokita me ida ko dokita me cho do chi a o wane ga ka o no kata le nuit ka klem no kata le nuit wo bona bana do ma hi me no ku ya do le nya asibi da onchi. So he gave me drugs which I went back to. Na matika do ba manu ga ke esi me ya ba manu ga ka ba se se ma jujo alo le ka manu sinele wo nya ma jujo ka ka le ta ko sia ma le ke gba to ma le ka ba ya ura gbadia esi ma o me a mi do gbara e mi a cho mi ba si o asi de kareji ya do asi de kareji e mi a cho vela de la piscine le mi ave ma mi no ku ya le esi me no be semta la nya si mi do ta ma kwa asi ve ore ji eye me kwa ba no kata le nuit azon pa klo me ya fa ma e nyama ga no atiko me kwa banka yela me se azon ma u cho be se kata do eye novio nusi ma o mate o nusio dokita nusio mate ma o mate o manli o ma wate o no kata kafu na ma o o nya me si aba kpo gomele si ava me
It's a special night. Jesus is everywhere. The power and the presence of God is here. And I want to tell you tonight, your miracle will not pass you by.
welcome you to the 4th day of the Supernatural Deliverance Global Crusade with Komoye. In Psalm 32 verse 7, the Bible tells us, "Thou art my hiding place. Thou shalt preserve me from trouble. Thou shalt compass me about with songs of deliverance." Lazarus was dead for 4 days, and it appeared the Lord was running late. 4 days waiting for him, and yet Jesus was still on time. And tonight, Jesus is still on time. Tonight, Jesus is still on the first day of your supernatural deliverance program, and your supernatural deliverance is certain from the Lord. As a servant, Pastor Dr. W.F. Komoye comes with the word na to give edukwa us the kata word le of life, maupa the word of me liberation pastor tonight. Dr. The prayer Kumuyi comes. It's ji my pleasure to eye invite our music jijo minister, onye na mi ba mi Annie nya Rosier, ha so ma he can lead akpe us as we maupa sing me the songs of maupa hajila deliverance si together. aji God bless you. kachuchu pe hawo nami otroya. It's found in Jesus Christ. So we go to him this morning. We seek after him in song and in the word through Pastor Komoye. So let's lift up our voices together. Reaching out to welcome you, God. Fill this place again with your song. Flood our thoughts with wonder and awe. Give us a glimpse of the never-changing God. All we want, all we need, come on. 'Cause all we want and all we need is found in you, found in you. Jesus, every victory is found in you, found in you. Sing that, come on. Open wide our hearts now to yours. Hey! Every fear bow down to your love. And we will see like never before. That's right. Give us a glimpse
thanks and praise to him today. Thank you, Lord. All we want and all we need is found in you. Oh, Lord, we love you, Lord. We're so thankful that you're our cornerstone, that you're all we need. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. In all my days, I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. That's right. 'Cause all my life you have been faithful. All my life you have been so, so good, God. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice, 'cause you have led me through the fire. That's right. In darkest night, you are close like no other. I've known you as a father, and I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. Let's sing together. All my life, all my life you have been faithful. All my life you have been so, so good, God. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Psalm 23. He leads me beside still waters. He makes me lie down in green pastures. Surely his goodness and mercy will follow me all the days of my life. And we will dwell in the house of the Lord together. Lord, we receive that invitation. We receive your hospitality. We seek your goodness and mercy. Come on. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Let's sing it again, come on. Your goodness is running after, it's running after me. Thank you, Lord. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. All my life, all my life, you have been faithful. That's right. Come on, sing that. All my life, you have been so, so good, God. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Yes, I will sing of the goodness of God. Sing that. I will sing of the goodness of God. Oh God, we thank you for your goodness. We thank you for your mercy. We thank you for the cross. We thank you for the work of the cross. We thank you for your bloodshed. God, we thank you for the deliverance that you are doing in these days.
these times through Jesus Christ. How great the chasm that lay between us, how high the mountains that I could not climb. In desperation, I turned to heaven and spoke your name into the night. Then through the darkness, your love and kindness, it tore through the shadows of my soul. So much deliverance there. The work is finished, the end is written. Sing his name. Jesus Christ, my living hope. Hallelujah. Come on, everyone. Hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. Death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name. Jesus Christ, my living hope. Who could imagine? Who could imagine so great a mercy? What heart could fathom such boundless grace? When the God of ages stepped down from glory to wear my sin and bear my shame. Because the cross has spoken, I am forgiven. The King of Kings calls me his own. Beautiful Savior, I'm yours forever. Jesus Christ, my living hope. Hallelujah. Come on. Hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. Death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name. Jesus Christ, my living hope. I love these verses. They sing of the returning of Christ and his resurrection. Thank you, Lord. Then came the morning that sealed the promise, when your buried body began to breathe, and out of the silence came the roaring lion, who declared the grave has no claim on me. Jesus, Jesus, yours is the victory. Come on, everyone, hallelujah, we sing. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name. Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name. Jesus Christ, my living hope. Jesus Christ, my living hope. Come on, let's give thanks to the Lord. Oh, he's our living hope. Thank you, Lord, for your resurrection power, for your supernatural deliverance. Thank you, Lord. In Jesus' name,
Amen and amen. Praise the Lord. Kafu kafu The na Bible mau. says, Bibla for he globana. spake, and it was done. Eponu He eye commanded, ovame. and Edegbe. it stood fast. Eye The enusia word of our Father domtila. the Lord. Mia fofo. Began to pretend out of Deeper Life Bible Church. Mia pe pastor pe As it nyasi proved wa gloa. today, it Esi will wa come to ponu pass. egbea. Agbo me As baba. he commands sickness to go away, they will go away. Because upon Mount Zion there shall be deliverance. Your deliverance is today. Let's rise up and welcome our Father in the Lord to the pulpit. You are welcome, sir. Mia kpenya be pastor be wava atyo mawu nyanami. Praise the Lord. Hallelujah. Your miracles Nukunuwa are already. eje gome khokhobo. You will not be disappointed. Eye mokokpo amanyi God's jojuro power, mawu penu Christ's se name Kristo benkoa will come in your life adidi de wa and gbeme. great Eye nu gan your nu possession gan tonight. we na khocho mawu bo le fiesia le Yesu penkome. Father, Fofo thank you. ye dakpe na o. We believe you. Mie khoji o No se word of yours ela be nyawo will fall gboglo to de the ground. kento me And do for agojojuro. everyone here, Na mesia me everyone there, mia dometo de sia de everyone, ame de everywhere, pepe yike le toji la there is fisia a fila miracle. nukunu adeli Name yike attached to it. eja cho na mesia me de And ka de ka tonight ye will be fiensi the ya night anye of fiensi your ade performance yike and na dezo demonstration adenu in se Jesus' ofia name. le Yesu penkome Thank you, Lord, for fofo the me de answer. akpena ube ne tonam Jesus' le name Yesu I penkwaji pray. me dogbeda le God bless you. Mawu You ne can yirami. sit down. notoji We're looking at Matthew yaklem chapter le 6. Mateo pagbaleta denlia And we're me reading from verse 10. jakle pipi wolia It says in egbolo verse be 10, pipi wolia "Thy wo kingdom fiadupe come, nava the kingdom of power, nu sebe fiadupe the kingdom of glory, nu chikoko be the fiadupe kingdom of God, mau be the fiadupe a kingdom of grace, amenu the bebe kingdom be of fiadupe all possibilities ple in your fiadupe life. iketemu wa He nu moved katsa la me us pagbeme a out of the ebe earthly fiadupe ma kingdom. yike me koko na mi He gets us akoko mi dade into the eternal fiadupe kingdom, mavoa and me he establishes eye us acho ananyi Emmanuel's kingdom, de Emmanuel be fiadupe la me that will ekem la be done yepe lɔlɔnu in earth ava me as it le is anyigbadzi in abalesi heaven. owɔnɛ le dziƒo In your ene life le tonight, agbewo me le fiesi ya the la will of God. mawu ƒe In lɔlɔnu your family le tonight, ƒome wa mea the will of mawu God. ƒe lɔlɔnu ava And me any negative eye nu will badabada ɖe will not kpekpe be done in yi your le life. dzɔdzɔm la oya ma His ƒo go ɖe o will is mawu for your ɖeka joy, ko ƒe lɔlɔnu ava for me your ana wo happiness, dzidzɔ for your ana wo protection, nukoko for ana wo your ametakpɔkpɔ healing, for ana your wo dɔyɔyɔ deliverance. ana wo And then katoto eventually, eye after nuwuwu he a has blessed you esi ke on wòyira earth, òvɔ le anyigba he dzi will la take you to heaven. akɔkɔ ayi dziƒofiaɖuƒe la me He's already preparing a place for you. ele teƒe dzram da ɖe anyi na A o mansion. exɔ nyui aɖe Your name eyi ke ŋtsi on the top woŋlɔ of that ŋkɔwo mansion in da ɖe heaven. asama And dzi le the dziƒo will ɖaa of God yi is mawu that ƒe lɔlɔnue as nye you be enjoy esime it ke here on na earth, ase vivi you'll enjoy le amenuveve me le it anyigba in dzi la heaven. nenema koa wònɔ le dziƒofiaɖuƒe hã mee I ma will be there. o nye ama nɔ afi ma la You will be mele there. dziƒo dzɔ ame yi We ge shall be there. mía katã mía yi dziƒo dzu la me I'll see you there. eye makpɔ o míado go le afi ma Tonight, fiesi ya we're talking míaƒo nu na about mi the wonder tsɔ ku ɖe of nukunuwo God's will yiwo do and agotso goodness. mawu ƒe The dɔmenyo wonder kple eƒe of lɔlɔnu me God's will nu nyui yiwo míaxɔ and tso goodness. mawu ƒe I need to show lɔlɔnu you something. kple Look eƒe at it. dɔmenyo me It's salmo 145. alɔfa ɖeka Reading blaene vɔ from atɔ̃ verse 9. kpekpe asiekpelia Psalm 145, salmo alɔfa ɖeka blaene verse vɔ 9. The atɔ̃ Lord is good kpekpe to ame all. asiekpelia gblɔ be To how many? yehowa enye nu ka dɔmenyɔtɔ na ame neni hã na ame neni
na mewo katã na mewo katã miame yiwo katã le to dzi le fiasi ya Yehowa anyo dɔme na mi eye ame yiwo katã le se ŋkɔnye le radioa dzi fi kake mi lea mete gogo mi be magblɔ na wo be Yehowa anyo dɔme na wo le fiasi ya Yehowa be ɖe yele dɔme nyɔ ge na wo yeanyo dɔme na amewo katã mía dometɔ ɖe kpekpe yi ke Mawu wɔ le anyigba dzi la yeƒe dɔmenyɔnyɔ eli na ame sia ame eye wo hã ne le ameawo me eya ta Mawu ƒe dɔmenyɔnyɔa eyae atsɔ nu vɔ̃wo ake wo ana nukunu ewo yi ke le ɖo tom ewo ŋutsu ma ewo nyɔnu ma ewo ɖekadze ma ewo tugbedze ma Yehowa ƒe dɔmenyɔnyɔwo katã ava na wo le fiasi ya kpikpi 90 ebe eyae wɔa ame siwo vɔ̃nɛ la ƒe dzidzi dzi na wo eyae sea woƒe ɣli eye woxɔna na wo kpɔ kpikpi 20 egblɔ be Yehowa kpɔ ame siwo katã lɔ̃nɛ la ta ke eya ta ne le teƒe ya ɖo ma elɔ̃e tae ne le toa dzi le radioa gbɔ eye elɔ̃ yeƒe ŋkɔ eye eye ta ne le ebe ŋkume ɖo ele gbɔgblɔm be Yehowa ekpɔ ame siwo katã lɔ̃nɛ la ta ekpɔ na wo ta ke etsroawo ame vɔ̃ɖiwo etsrɔ̃ na ame vɔ̃ɖiwo katã wo ya ma na ame vɔ̃ɖiawo dome o mebe nye ya nye ma na ame vɔ̃ɖiawo dome o Mawu ƒe dɔmenyɔ ava na wo nu ame tɔ matsɔ fia mi nu gbãtɔlia do dzesi Mawu ƒe lɔlɔ̃nu be enye be nakpɔ ɖeɖe nye be Mawu dzi be nakpɔ ɖeɖe nu gbãtɔ ma nu velia Mawu ɖe yeƒe lɔlɔ̃nu fia mi be mía ahaya ye nutɔlia Mawu ɖe yeƒe lɔlɔ̃nu fia be míanɔ agbe kɔkɔe eye míakpɔ nu dzedze kpɔkpɔ malé ŋku ɖe nu gbãtɔ dzi kpakple o ebe do dzesi be Mawu ƒe lɔlɔ̃nu na woe nye be nakpɔ ɖeɖe minya amewo li womenye be nu yi dzi Mawu le na yewoa ye nye ya o womenya be ne Mawu dzi be yeakpɔ ɖeɖe loo alo yemakpɔ ɖeɖe o womedo dzina be yewoado dzesi to nu yi ke dzi Mawu le na yewo le anyigba dzi enye be ɖeɖe loo alo menye be ɖeɖe o womekpɔ do dzesi to Mawu ƒe lɔlɔ̃nu na woƒe agbe nɔnɔ le anyigba dzi o ebe nyakpɔ nyemenya o lo nyemenya be nye hã mele ameawo dome o ame tsatsiawoa nyemele wo dome o nyemenya be ame yiwo Mawu dza ɖea nye ame le wo dome o nɔvinye magblɔ na o le fiesi ya magblɔ na o nyateƒetɔe magblɔ na o kple dzideƒotɔ makɔ atɔ ɖe tome na o be ɖe wo hã ne le xɔxɔlawo dome ele xɔxɔlawo dome Timote gbãtɔ tave kpikpetɔlia ele gbɔgblɔ be eye nye mɔ ƒe lɔlɔ̃nu na wo be nakpɔ ɖeɖe be sia nyɔ eye wodze Mawu míaxɔ la nu ame si le dzidzim kpikpi nelia be ele dzidzim be woaxɔ amewo katã ɖe agbe ekpe woaxɔ amewo katã ɖe agbe bena emenye Mawu be ɖe yeƒe dzidzie nye be amewo katã woaxɔ wo ɖe agbe yeƒe nuwɔwɔwo katã Yesu Kristo eva menye ne xexea be akpa ɖewo tɔwo koe o Yesua meva hena ame tsatsa ɖewo le xexea me ko o Yesu meva ɖe xexea me be ekɔƒe ɖe me tɔwo ko o Yesu va na amewo katã elabena Mawu lɔ amewo katã eye wòtsɔ yeƒe tenubi hena be ame sia ame wòhã ne le ameawo me wòhã ne le ameawo dome ame sia ame si axɔ yamadzi ase la matsrɔ̃ o nɔvinye me be matsrɔ̃ o la o fika wo ɖe hã me be matsrɔ̃ o lo o vinye ɖekadzevi vinye tugbedzevi me be matsrɔ̃ o nɔvinye ŋutsu nɔvinye nyɔnu le afi ma me be matsrɔ̃ o eye adzrom be mava gbɔwo le afi ma aƒo abɔta na wo be ewo nya wo gblɔm mele enya wo gblɔm mele be wo ame ma le ɖo tom le fiesi ya
Oya Mawu me di be na tron ma tron be amesia me si xɔ ya ma dzi se la ma tron wona kpɔ nu ka agbe ma vɔ Mawu le dzidzim be amewo katã wa kpɔ dede ta nenye be susu na tsã be wo kpɔ nya nye mele wo me o nye mele wo dome o nye mele ame tsatsia mo dome o susua ne trɔna o xɔxɔa tɔwoe lo eye le zã ɖe ko ele kɔ abe etsɔ ɖokuiwo na aƒetɔa etsɔ agbewo de asi me nea be aƒetɔ nye ya lo aƒetɔ loko mele sesem fifia be ne ku ɖe tanye eye si ke ne ku ɖe tanye ta aƒetɔ nye ama nɔ agbe nye mamlɛa na o elabe le dzidzim amewo katã wakpɔ ɖeɖe eye wava nyateƒe la ƒe sidzedze la gbɔ ebe wo katã wava nyateƒe la ƒe sidzedze la gbɔ Petro velia tatɔ kpikpi asiekelia Petro ƒe agbalẽ velia tatɔ egblɔ be menye ɖe aƒetɔ la le wɔwɔm blewu le ƒe ŋgbedodo dzi wɔwɔ me o abe ale si ke ame aɖewo bu ne blewu wɔwɔ la ene o ame yiwo medze si Mawu oa wotsɔna Mawu sɔna kpakple wa amegbetɔ ale yi ke wowɔna blewu ne woawɔ woaƒe asinudɔwɔwɔwoa woxɔne se be nenema ke Mawu hã le no wɔwɔm blewu amegbetɔ tsɔna Mawu sɔna kpakple wo xɔlɔwo wo nɔviwo wo hatsiwo ale yi wowɔna wobe nuwo dɔdɔdɔdɔa wobui be nenema Mawu hã lee ma nɔvi ɖe Mawu lolo amegbetɔ Mawu ɖe amegbetɔ mate ma sɔ kpakple o ebe ɖe mele wɔm blewu le eƒe ŋgbedodo ŋuti abe aleke ame aɖewo bu ne blewuwɔwɔ la ene o hafi egbɔ dzi ɖe blewu na mi gbɔ dzi ɖe blewu na mi nu katã Mawu le wo esime ke edalakpa nu katã mewu zi ɖeka o ame yiwo kava tso dalakpa nu katã Mawu mewu zi ɖeka o kpam nkata ye Mawu me ɖe mɔ be nugbegblẽ ɖe dzɔ ɖe dzi kpata o ebe ɖe nenye be Mawu wɔe nenema ɖe Mawu mele abe amegbetɔ ene o nye nenema be ɖe Mawu mele abe amegbetɔ be gbɔa dzi ɖi blewu Mawu edo adzi Mawu le lɔlɔm be nu yiwo katã ne wɔ la yeatsɔe ake o ebe nye Mawu wo hafi ye mate ma lé wo ko aƒo na ku zi ɖeka ye eme ke ne wɔ ya kple keme gake be ao nye mewɔe nenema o nye medzi be natsrɔ̃ o vɔ medzi be ɖe nakpɔ agbee haleluya mebe haleluya be ɖe meka nu kake ne wɔ o Mawu medzi be yatsrɔ̃ o nenema o la eɖa ke tsrɔ̃ o xoxoxoxoxo vake Mawu be ɖe nutsu ya nye Mawu la ye be nutsua dzi nam nyɔnu ya nye Mawu la teƒe li medzra da ɖe anyi nɛ metu asam da ɖe ni le dziƒo dua me be wòava yi ɖe me medzra nɔƒe da ɖe anyi nɛ le medo gbe ɖa be nɔƒewo le dziƒoa matsi gbɔ lo elabe Mawu gbɔa dzi ɖi blewu na mi esi ke mele dzidzim ame aɖeke natsrɔ̃ o ke boŋ bena amewo katã woava dzimetɔtrɔ gbɔ be amewo katã nava dzimetɔtrɔ gbɔ Mawu ya be susu me ɖe Mawu be ɖoɖo me ɖe se gɔme be ɖe edzi be ame sia ame ɖe kpekpe na trɔ dzi me eya ta ne le se nya afiesi ya ɖo o eva gbɔ vɔ menye be le mɔdzi gbɔna vɔ eye dzimetɔtrɔwoa awɔ ɖeka kpakple Mawua Mawu na aɖewoa Mawu ana wò agbexɔxɔa na wòa fiesiae do dzesi be eye nye Mawu ƒe lɔlɔ̃nu na wò be natrɔ dzi me gblɔna be amen Romatɔwo ƒe agbalẽ ta wolia kpekpe asieke ale ke wole dzaa ɖe ko le wowɔna eye wokpɔna ɖeɖe egblɔ be ebe elabena enya le va na woe le ɖo tom be ne eʋua me kple wo nu bena Yesu nye aƒetɔ la ne xɔ ne sena le wo dzime bena Mawu fɔ yama ɖe tsitre tso ame kukuwo dome la akpɔ nu ka xɔxɔ mekenya me ma hã
mekaye wele do to me la wela kpɔ dede amen pikpi wolia elabena wotsɔ adzixɔ na sena hena dzɔdzɔe nyenye eye wotsɔ nu ʋua eme hena agbe xɔxɔ la ekpɔnu yi ke gblɔm bibla lea be de enue natsɔ ʋue me aʋue me be yesu enya aƒetɔ na mazɔ woŋutɔ akenu agblɔ be yesu enye ɖela nam yesu enye xɔnametɔ nam yesu eku ɖe tanye melɔ̃ be tanye ne wɔ vɔsa ɖo yesu melɔ̃ be tanye ne tsɔ agbewo na ɖo eye yesu meva be egbea metsɔ ɖokuinye na o be aɖem nɔvi nu si ke ne tsɔ nu ʋue me la Mawu dɔla ɖeke gbɔgbɔ vɔ̃ aɖeke Satan aɖeke magate ma trɔe o ne gblẽ ko la ne gblɔ be mexɔe se ne gblɔ be metrɔ dzi me meɖe asi le wo ŋuti meyɔ o Yesu be nanye ɖela nam la dziƒo la ŋlɔ ŋkɔ o ɖe ɖeɖe ame yiwo kpɔ ɖeɖea dome wo ɖe fiesi ya ye dziƒo la ŋlɔ ŋkɔ o ba ame sia ame Mesiame pikpi 8 agblɔ be elabena ame sia ame si ekpea ame tsa ma ɖeke meɖa ma ɖeke dogo le me o mawu metsana me o ekpea Mawu meɖo gli ɖekpe da ɖi be yeatsɔ mamewo dome la ekpea mama be gli aɖeke mele o ebe de ame sia ame si ke ayɔ aƒetɔ la asi ayɔ aƒetɔ la be ŋkɔ la ebe woaxɔe ɖe agbe haleluya evɔ xɔse ko mebe fiesi ya ne xɔe sia woaxɔ ɖe agbe ɖohi keto na sem ɖo nye yina gbedoɖaƒewo yina mawunyaseƒe ɖo sena mawunyawo le ɖokui bia se be o nyawo nye hã metrɔ dzime fifia nyawo nye kpakple mawu mi wɔ ɖeka fifia fiesia kaka ɖe dzi le vana o ebe de ame sia ame si ayɔ aƒetɔ la be ŋkɔa be akpɔ ɖeɖe eye fiesia nyakple mawu dome be nyama nyaɖɔe ɖo nuvelia yi ke matsɔ fia mia enye Mawu ƒe lɔlɔnu si ke woɖe ɖe go be miakpɔ hayahaya Mawu ɖe nya ɖe go be de nɔvinye haya maɖo ŋku edzi na o be gbedodoɖa yi ke Yesu fia mi be miado ɖa egblɔ be wo fiaɖuƒe na va eye woawɔ wo lɔlɔnu le anyigba dzi abe ale si wowɔnɛ le dziƒo ene gɔme ɖe anyigba dzia dziƒo ame yiwo va fiaɖuƒe mavɔa mea ame yiwo ge ɖe Emmanuel be fiaɖuƒea mea Mawu ƒe lɔlɔnu Mawu ƒe dzidzia ela va me lo ƒe agbeme godo o mele kpɔmɔ na be nagblɔ amen sesẽ aɖe ma se ne gbe va Mawu be fiaɖuƒea me ko ɖe enu yi le ƒe lɔlɔnua eva na me le eƒe amemɔ ƒe agbeme le dziƒo le anyigba nɔvinye se gɔme be le dziƒoa kanser ɖeke mele afi ma o ta agbewo me wotrɔ ya kanser ma le dzo ŋkugbagba mele dziƒo o ta agbewo mea ŋkugbagba ma maganɔ agbeme na o lãmegbegblẽ gbɔdzɔgbɔdzɔ ɖeke mele dziƒo agblɔ be metsi teƒe ɖeka nye mate ma titro nyama mele dziƒo o kpɔ ne mezɔ vi ɖe ko nutsina kɔ na me la enyama ɖeke ŋutɔ mele dziƒo ele se nya gɔmea ŋɖe ne meli kɔ ŋɖe ɖuna me la ŋɖe ɖuna le meme la nɔvi nye nyama ɖeke mele dziƒo ebe nane ƒona ʋu ɖome na me la nane tɔna kɔta na me la nɔvi nye nu mawo dometɔ ɖeke mele dziƒo woawo lɔlɔ le anyigba dzi abe ale si wowɔnɛ le dziƒo ene Mawu ƒe lɔlɔnu na wo le anyigba ya dzia enye be na akpɔ hayahaya nɔvinye Mawu dzi be na haya le fiesi ya ye lãme gbegblẽ ɖe kpekpe lãme gbɔdzɔgbɔdzɔ ɖe kpekpe dɔ sia dɔ yi ke lé wo da ɖi ye mele dziƒo koa
magano agbe wo me lo wa o lon la nyigba ji abale sike wo ne le jipo ene mau dolao Eva eye mau dolava lo kpo Maria alo kpo Zacharia Blonam nu ke jona le jipo ha de ekpo mau dola de le dokpoa alo la me gbele kpoa aw mebe de ekpo mau dola de yiken la me gbele kaka wo chiabaji e titepe de ka la me gbele ale gbegbe be manga te wona ne ko abe le doka kaka oh nu ke jona la fima ha mau dola gbele na mase aw mau dola yo kata le jipoa dolele de canton me la pima lena o esia ya la me se me konona Yesu le glompede wa o lon la nyigbaji abale si o wona le jifo ene eyata ma de gbefanao le fiensia be dolele ma ikele la mena wo esi meke ne wo de kakpa Yesu fiensia dolele ma to le potagba lejo nu sia nu ikabo sam zana ato no fotanao ato no fosusuna wa o troya elefo kweda ntu ade manyanya yo benyamo pelolon nu ne be wa no lamsemo wa ya kpo haya o eye Matteo pagbaleta nyilia pipi gbanto ke esike Yesu di choto ajiva amha gando jeyome pipi velia eye kpoda anyi jelade maglona obe anyi jelawa le Israel yigbajia keto na senue wa onya meyo o me denamo be wa va gbedo khoma o me denamo na anyi jelao alo yomi na be ekpo no wa be wa ava do gbeda pakla me bubu o me denamo wa geda medomo ekpe ya eye nuchu ya o me demo ne be wa gede gbedo khoma wa va ma wa fe ame wa wona ne ke pakla me bubu eye menyana ne ke kure mo pelon no nchio ke ameya ele manya me ele gbeglombe Yesu ne lo abe me kanejio me nyao me ele abe kpodo ko be nyanyi jela yiko me demo na ekpo be ya aba medome o eya tale gbeglombe apeto ne elon la atema nanu chinyana ko ne jibe ne le lolom la ponya bia mo le ra ebe ne lo vo azo hey ma glona obe o ya mele nu manya mazo ela be nu kata ela be o ya enyevo ela be o ya bibla swasi wegbe e ne nye be doyoyo haya lina me o kata enye be Yesu va be aglabo sambe don na o kata dome enye be na Yesu aglobe jesi sala promesi o kle jeyo me la do ebe be nkoji a wa nya gbogbo no dasire dono je open la me la haya la se eye ma tema glona me gbebe ya yemele ya yemenye abaleke anyijela ya menye wene ebe ye na onu sela be wa nya gbogbo togoe wa dagbe la monchi ebe mawo fia do fea wa tona mo be eba do to me vo ame ya ele manyame vo we ya magano manyama olo glona be amen enyamo pe lolon mazo mawo lolon be na haya wa me made ha hallelujah be aloma ikene ko ijia jifo pe na vo mawo lolon be fiensia ela haya hallelujah ayi ne globe ebe ne lolon la nanti na ko nyaka Yesu to don chineo pipi ton lia tete Yesu donu do e pa boda ayo dasienu ebe melon Yesu be melon He never said I will not. Me globe nyeme nkwa gbato avegboa ebe melon la no ko ba fo gbegbo be to melon be mi haya no cho ade tututu avegboa ebe melon ne gbogbo vo le to fo na ma do ko avegboa Yesu be to melon
ne cancer ya ebe me lɔn don't tia no na de ka no kata Yesu be lɔn la lɔn ye lɔn e ma treo ebe yepe dipokple anyigba nu la va yi gake pe nyawo la dometɔ de kentɔ nu ma va yi akpɔ o eye bi la be enu ma ke la eƒe anyi la kɔ mawu le lɔlɔm be de Yesu me gbɔ be o ve dzi gasugbɔ na trɔ va elabe gasugbɔ me le asi o Yesu ma tɔ no be de ma kpɔ xoma me kpɔ be de o ŋlɔ ŋkɔ ɖe ameawo dome hã ok ne ŋkɔ me le amewo dome kɔa ke wo ya nye mate me ayɔ dɔ yina va Yesu be gblɔ be de yina va o la Yesu ya nukunu li na o ne gbe ve gbɔ ko la awɔ nukunu na o nukunua enumake na hoe ele wɔ ge na ofiesi ya enumake bibla bena eƒe anyila kɔda eya yenye mawu ƒe lɔlɔnu na amewo katã kpekpe ame 10 bibla bena esi ke fiesi ɖo la eka yi mi le fifia ŋdi mi le alo gawe ve mi le alo fiesi mi le gble ma se ɖa la fiensie ami ɖo elabe ma ƒe lɔlɔnu ye eye ma gblɔ no be fiensi ya o eme fa miɔ ma gblɔ be mawu ƒe amenu veve yi ke nana me be lãme fana miɔ la nena be lãme ne fa miɔ fifla elabena nu yiwo katã Bibla gblɔ bena eye wotsɔ lãmegbegblẽtɔ katã ve gbɔ eye wotsɔ eƒe nya la eye wogblɔ nya tsɔ nyagbɔgbɔ vɔwo dogoe wodagbe le ame siwo katã ƒe lãme gblẽ la no tsi ame neni Yesu ahaya o mebe ame neni Yesu ahaya hã amewo katã ele kɔ abe ame aɖe le amewo dome ame gbãtɔ la va abe ok Yesu be lãmesẽ dzo ame velia ɖo hi ela dzi be ya va gblɔ nya ɖe agblɔ ke me Yesu be ok ohaya o ame bubu hã gava ɖo hi eya medzra ɖo alo medo awu abe ame kpɔtsia ke ne o eye tso afi ɖe teƒe ɖe ko va ye Yesu la kpɔa amewo nu katã le ɖeke o tso o ya me da awu nyuie ɖe o Yesu me wɔna nenema nuawo lo Yesu me tsana meme o ao Bibla be edagbe le ame siwo katã ƒe lãme gblẽ la ŋuti gamea su na wo hã mebe gamea su na wo azɔ nɔvi nyewoe takpekpe yi wɔm mi le fifia miewɔ ɖe va yi eye makase wɔn na mi eye amea kanse le lãme nɛ esike wòva enɔ ɖeka me kpakpla amewo le yavalawo dzi le kame yiwo do gbe ɖa vɔa nɔvi ya ƒe lãme haya enumake eye ele dzidzɔ kpɔm be mawu haya ye elabe vevesesiawo tso cancer ma yi ke le ƒodom nea edzo abe aleke mawu dza wɔe ne hã fiesia veve fiesia mawu le wɔ ge ne hã nenema pɛpɛpɛ mina nutsua ŋutɔ na ɖe ɖasia ne wo ŋutɔ natsɔ eto vewoa ase akpɔ nu si ke míaƒe mawua ewɔ nana amewo eye fiesia ele wɔ ge ne wo hã ta nɔvinye yi ke le ɖo tom ɖa wo hã mawo le wɔ ge na o mina ŋutsua ne ƒo nu ne mía katã míase. Nkɔnyenye Oni eva va me be meva ɖo kuxi aɖe edzinye menɔ dɔ wɔm nyui ɖe o eyi ke mewɔ nuwo katã vɔa meva kpɔ ɖokuinye le kɔŋdzi metsi aba dzi eye akɔta nye katã ve nam
eye esike ove wo radio kple tɔvɔ kpɔ be cancer ƒe tɔ ye le ŋutinye le dzi la kɔta me yi kɔndzi eye me va ɖo to dutoƒo nyanye kaka be ɖoɖo yi ke wowɔ va yi abale ke miɔ hã mi le ɖo to gaƒoa nene fiesi ma nye hã me nɔ kame eye nye kple srɔ̃nye nye nɔ salon nɔ gbe dom ɖa eye yo mawu be ame agblɔ be ne se amen kpɔtsi ave kɔ akɔe se nɔviwo yo do gbe ɖa vɔa megatrɔ gbogbo yi be woado ŋkpɔ kaka ma yia wona me nya be akɔta be kansera evɔ eye aƒetɔ la yɔdɔm kansera vɔ nam kekeke nukunu ya ye mawu wɔ le agbenye me ta magblɔ na me sia me be naneke meli si ke miaƒe mawua mewɔna o lo mawu aɖeke mele miaƒe mawua gbɔ ta nɔvi ye kame ko nyame nɔ abe aleke wo hã ne radioa gbɔ ene ye mawu kasim ye akɔta kple dzi be cancer ma yi ke dɔn ƒo na ma mawu yɔdɔm ema nye mawu ƒe nukunu be dɔ le agbenye me metsɔ ŋuti kɔkɔe kple bobo katã na yehowa mawu be nu si ke gama te ma wɔa mawu wɔe nam lo hallelujah ewɔ ne nutsu ma ekame ko wɔ ne le wo hã ele wɔ ge na o wo ya ele radioa gbɔ hã le nya sem nukunu ale mɔdzi gbɔna na o enya esime ke mie le takpekpe ya wɔm le yiyima le dzidziƒe vi le kaka Canada hafi na yi Canada tso Nigeria kaka la yi Canada na ɖo yameʋu kakakakakakakaka kpetsi ekpe gbogbo hafi yi Canada nyigba dzi ŋutsu ya ŋku gbanɛ eye ewɔ ɖeka kpakple mi elabe mawu metsiana me dome o fiasi atɔwoe la nɔkpɔ dzidzɔ elabe dziƒo wɔ ɖeka kpakple o mebe dziƒo wɔ ɖeka kpakple le afi ma magu eye o mina mi aɖo to ŋutsu ya ƒe gbe le kaka Canada ƒe anyigba dzi ŋku gbanɛ mate ma kpɔ nu o vɔ dutoƒo keke me katã ƒe nyanyue kaka ya me la mawu to edzi eye mawu haya ŋutsu ya eye ŋku agba ƒe dɔa evɔ nɛ eye ŋutsua le ɖase ɖim be ye mete kpɔna nu o ŋku gbana ye eye yewɔ ɖeka yi ke se takpekpe ya ƒe nya yewɔ ɖeka kpakple mawu ƒe amea le ekame eye ye hã nɔ mawu nya sem azɔa esi ko do gbe ɖa ɖe ta mawu kasi ŋkua ʋu nɛ eye ŋutɔ yi ke wolé na lɔtsinu na zã hafi kplɔ ne ke tsɔ yina nugodo alo tsileƒea nutsua ŋutɔ ma zɔn ezɔn kɛɖɛ ekpɔ kpalɔa eʋui ekpɔ xɔa eʋui eɖo xɔme nu sia nu yi ke wobia ele kpɔ nu sia nu kito haleluya Yesu la gbe wotsɔ alɔbia matɔ̃ tsɔ le fie wobe tsɔ alɔbia matɔ̃ tsɔ fie esrɔ̃e ma wotsɔ alɔbia matɔ̃ tsɔ fie ebe ame nenie ma ebe alɔbia matɔ̃ haleluya gblɔ nam be amen miabe mawu alolo amen menɔ gblɔm na mi la be fiesi kpadzia wokplɔ ame geɖewo va Yesu gbɔ siwo gbɔgbɔ vɔ̃ nɔ ƒo dom na Yesu nya gbɔgbɔ vɔ̃ dogoe eye woda gbe le ame nenia ame siwo katã ƒe lãme gblẽ la no tsi kpikpi ame 19 gblɔ bena woawu nya si wogblɔ ɖi to Ezaya nyagblɔɖila dzi la nu bena eya ŋutɔ tsɔ míaƒe gbɔdzɔgbɔdzɔwo kple dɔlélewo
do edokui dzi. Amen. Nous tɔlia yi ke ma gblɔ na mi azɔ a enye Mawu ƒe lɔlɔ̃nu ɖeɖe fia hena míaƒe nudzedze kpɔkpɔ kpakple míaƒe agbedzadze nɔnɔ. Tesalonikaƒe agbalẽ gbãtɔ tame 4 kpekpetɔlia elabe sie nye Mawu ƒe lɔlɔ̃nu na mi be ɖeɖekpɔkpɔa Mawue dzi be yeatsɔe na mi dzidzɔkpɔkpɔ enye Mawu ƒe lɔlɔ̃nu. Dɔyɔyɔ alo lãmesẽ enye Mawu ƒe lɔlɔ̃nu. Gaɖeɖe enye Mawu ƒe lɔlɔ̃nu. Nudzedze kpɔkpɔ dzidzeme kpɔkpɔ ɖe nye be Mawu ƒe lɔlɔ̃nu ye la eye agbe kɔkɔe nɔnɔ hã Mawu ƒe lɔlɔ̃nu ye. Nu nyui mɔ katã Mawu le wɔ ge le agbo me. Bena ɖe ebe sia nye Mawu ƒe lɔlɔ̃nu bena miaɖe nya ɖokui la tso fiẽnufiẽnuiwo gbɔ kple nutsila ƒe nudzodzrowo gbɔ fiẽsi ya. Mawu ŋutɔ ɖe yeƒe lɔlɔ̃nu tsɔ fia mi. Ye nu sia nu ke hiã be yeawɔ na mi ya eɖe tsɔ fia mi bɔ be yae ye dzi be yeawɔ. Medo gbe ɖa be ne wɔe le agbo me. Fike wɔ amema ɖe. Fike wɔ amema yi ke le dzidzi be Mawu ne wɔe na yi ɖe. Ele va me na wo nenema. Ɖeɖe anye tɔ gblɔ na be amen. Hayahaya anye tɔ gblɔ na be amen. Dzidzeme anye tɔ gblɔ na be amen. Eye Mawu awɔ ame nu veveve dɔ ɖe le dziwo me nye kɔkɔenyenye gblɔ na be amen. Aƒetɔ la sɔgbe na wo azɔ. Gblẽ ma se be Mawu sɔgbe ɖe ŋutinye azɔ. Gblẽ be Yehowa dzra ɖo ɖe ŋutinye azɔ. Atsɔ nu vɔ̃wo ke wo le fiẽsi ya. Ana gbenɔnɔ la trɔ. Ana natrɔ keŋkeŋ. Eye yayra nyona kple amenuveve yiwo ne hiã fiẽsi ya la Yehowa le wɔ ge na wo le Yesu ƒe ŋkɔ me. Me sia me ne bɔbɔ ta azɔ ne mia ade me to. Bibla be ne ʋue me kple wo nu ne wo ŋutɔ eke nu gblɔe be Yesue nye ɖela. Ne eke nu gblɔe be Yesu yenye be xɔnametɔ kple yeƒe ɖela. Aɖe nu gbegblẽwo katã ɖa le akpewo me. Nu vɔ̃ yiwo katã ne wɔkpɔ atsɔ wo ake wo. Ebe ɖe enumake ya wɔe na wo bɔbɔ ta le radio ya gbɔ eye natsɔ edzi be fiẽsi ya eye ke ne se mawunya ya vɔa yatsɔ yeƒe agbe ana Yesua. Nɔvinye mekake nenye o. Fi kake ne le se mawunya ya nɔte. Bɔbɔ ta eye natɔ gbedodo ɖa. Kwasi dzi ne ma do gbe ɖa ɖe tawò. Kwasi dzi Mawu ne yra o, Mawu ne yra o. Mawu ya le kpɔ o, Mawu ya le kpɔ o. Mawu ya le kpɔ o. Le afi ɖe kpekpe ke ne le gaƒoƒo ya mea Mawu le kpɔ le afi sia afi. Kɔ alɔ ɖeka ɖe dzi ne Mawu atsɔ xɔname ava na o. Mawu ne tsɔ gaɖeɖe va na o. Mawu ne tsɔ xɔxɔ va na o. Ame yiwo katã le radioa dzi ɖaa mienye azɔ be Mawu dzi be yewoatrɔ dzime. Mawu dzi be fi sia fi ke ne natrɔ dzime. Kwasi dzi le afi sia fi ke ne lea ne elɔ̃a te tsitre faa. Enumakea aɖe o elabe ele lɔlɔ̃m be yeaɖe o. Yatsɔ nu vɔ̃wo ke o. Yeƒe lɔlɔ̃nue la edzi be yeanana vo. Yaŋlɔ ŋkɔ ɖe agbegbalẽa me le dziƒo dua me. Kwasi ma ɖe dzi ne makpe ɖe ŋuti wo míado gbe ɖa. Fofo le wo nugbedodoa nua, le wo dzidziawo nua, le wo lɔlɔ̃nu mea. Medzi be ame aɖeke ŋutɔ natsrɔ̃ o. Medzi be ame aɖeke natsrɔ̃ va nakpɔ ɖeɖe. Yehowa ame yiwo katã kɔ asi dzia mekplɔ wo katã va ŋkuwo me. Ame yiwo katã le ɖo to gaƒoƒoa me do gbe ɖa ɖe wo ta be ɖeɖewo netso gbɔwò ava na wo le Yesu ƒe ŋkɔ me. Tsɔ woƒe nu vɔ̃wo katã ke wo. Nane woavo tso nu vɔ̃ si me. Na be ɖeka ne ge ɖe mi kpakple woawo kple wò Mawu dome le Yesu ƒe ŋkɔ me. Mawu na wòava me. Ŋlɔ be ŋkɔwo ɖe agbegbalẽa me le dziƒo dua me. Mawu na wòava me na wo eye natsɔ dzidzɔ de woƒe dzime. Na woƒe agbe natrɔ. Aƒetɔ meda gbe na wo be ewɔe na wo vɔ.
le Yesu ƒe ŋkɔa dzi medo gbe ɖa le gblɔ nam sesẽ ɖe be amen. Nɔvi ŋutsu kple nɔvi nyɔnuwoe megbakpɔ dzo lo nɔ radio gbɔ elabe zã ɖe amewo ƒe ame la gbatrɔ va eye agayɔ Yehowa ado gbe ɖa ɖe mía ta be Mawu ƒe lɔlɔ̃nu Mawu ƒe dzidzi be míahaya neva me na mí eya ta le gaƒoƒo ya me nu si ke wo ya na wo enye be atema tsɔ wa lɔme kaƒomɔvia eye nɔmba yiwo míayɔ fifia atema tsɔ ŋkɔwo kple adresiwo ke tsɔ ɖo ɖa ɖeke be nɔmba dzi nɔmba enye +90 nanekeo kple amene +90 kple +90 magatɔ gbogbo ayɔe ke +90 nanekeo kple amene +90 nɔmba ya dzie natema tsɔ wo ŋkɔ kpakple wo adresiwo tsɔ ɖo ɖa ɖo ete yɔ fifla ete yɔ zi ɖeka fa ne elɔ̃ ete tsɔ WhatsApp tsɔ ɖo ɖa fa eye nɔvi nyui aɖe axɔ le kame eye ado dza na o elabe wotrɔ ya alo fiesi ya miedo wezɔ na o va Kristo be fiaɖoƒe ya me wezɔ nɔvinye wezɔ va Mawu fiaɖoƒe la me menye be eyina tsɔtsi pe menye be eyina Mawu ƒe aƒe me pe gake wo ŋutɔ nya be yemekpɔ ge ɖe Mawu ƒe fiaɖoƒe ya me o vɔ fiesi ya amenuvevea esɔ asi o Yesu ʋu agboa ese gɔme azɔ be Mawu ƒe dzidzi na ye be yeatrɔ le ƒe dzime ne yeakpɔ agbe mavɔ Mawu ƒe dzidzi na ye nye be ye ƒe agbenɔnɔ natrɔ ne yeakpɔ dzidzieme kple ŋutifafa ye ta ne wɔtsatsa ya ɖo ke be woatema kpe ɖe ŋuti o ne na alé be ne leke ƒe yayra ya ke nɔvinye yɔ nɔmba yi ke meyɔ fifia alo na ŋlɔ ɖo ɖa leke ƒe nɔmba dzi +90 ɖekeo kple amene +90 français gblɔ be 93 04 38 eye gaƒoƒo ya mea ne eyɔ la nɔvi nyui aɖe ana wo toƒo ɖo wa aklɔ nuwo le ekagodo eye wa akpe ɖe ŋuti o alebe yayra ya magabui azɔ o alabe fiesia ne xɔsi dzedzia vɔ ta Mawu ne yra wo nɔvi nyɔnu ma yi ke le yɔ vɔ ewo ŋutsu ma ewo amegã ma yi ke se Mawu nya wotrɔ ya ye nya kasi dzi na woa mega wɔ kunu kpeku o ke tsɔ alɔme kaƒomɔvia zi ɖeka na yɔ radio de l'évangile eye natsɔ wo adreso alo wo nyanyananawo ke tsɔ ɖo ɖa ɖe nɔmba yi ke miyɔ fifia dzi yi ke nye 93 04 38 +90 nanekeo kple amene +90 kple +90 eye woana wo toƒo ɖo nyuitɔwo le eka dzi eye ma agblɔ na wo be zã ɖe ya dziƒonu le ʋuʋu ge ɖe agbewo dzi dziƒonu ya ʋu kɔ ɖe dziwo eye nu nyui yiwo katã Mawu dzra da ɖe anyi na wo la ele xɔ ge le fiesi ya haleluya nu nyuiwo Mawu dzra da ɖe anyi na mi ewo yi ke le to dzi le fiesi ya nu nyui aɖe Yehowa dzra ɖo be ya awɔ na o nu nyui aɖe Mawu dzra ɖo be yatsɔ adasi na o Yehowa dzra ɖo be yawɔ nyui na o le fiesi ya ato vo le fiesiwo katã dome eye fiesi ya nye agbewoa ƒe tɔtrɔ ƒe gɔmedzedze nukunuwoa ƒe gɔmedzedze ya eya ta yi ke ne tsɔ wo ŋkɔ kpakple adresi ɖo ɖa vɔa nu yi na wɔ fifia nye be nanɔ radioa gbɔ kpoo eye natɔ gbedodo ɖa gbedodo ɖe nye be naƒo nuƒo na Mawu nagblɔ nya ɖe ne Mawu nayɔ Yesu be nu ya ele wɔ ya eya ta eye nye be xɔnametɔ fifia yɔ Yesu azɔ to ne be ɖe Yesu azɔ me da asi le nu kaƒe yiyi ŋuti
Yesu me dasi le habadabada bibime be asubo mo kata me dasi le wonchi. Yesu o de kai me cho de lakla afeto e ya tafishia bon agba ye le dinye ya. Yesu nu me to mele ya. Yesu nu kenye bebe sese na me ya. Yesu wenam. Yesu honam. Yesu pedenchinye. Hallelujah. Yesu elegbo fisi afi kenele la. Yesu la fima. Po da sedi diaoda. Amo le tepe jijide lo home kole. Yo sema unya jeklo dogbeda. Cancer over. Hallelujah. Amo le kaka du jiji ademe. Ou petia alo akpenyi son gake yo Yesua. Yesu wena ubenkovu. Hallelujah. Yesu ma egalagbe. Elegbo. Doyolawa elegbo. Etoteregbo. Evabe ya ayodo. Yesu va be ya honao. Nu ike dokita o kaka oglo. Nu ike boko o kaka oglo. Nu ike amachiola o kaka oglo a. Yesu ya zideka. Adaba popo de kame. Ne hwesekula. Na ji dolele magakwe. Hallelujah. Dolele ela bue nu make. Ela deda le lamenao. E defiambe Yesu anu seleshi. Hweji seko. E na anomo pokpo mene. Nomo pokpo me. Ela be piensia. Enye piensia de kemang no be pokbedeo. Eye kaka ma pa me la travailler wa dog beda de tawa. Me hwese be gbedodro ma vo. Happy won ton a cho allo me kapo mobia, allo téléphone wa, ato radio ayoyo, ato lidodo, ato abobo aboboji, ay adida sebe me dogo Yesu. Hallelujah. Ela be khona me toy. Kachula onye. Eye nana amevuna. Tami kwa kotole no tekpo, nyame yo kata me kpo yo, me yo kata cho nyaba gbena, nyame yo kata kwasi ji. Ye odogbera de mi atale fiensia ne me kpo cho wo nko papele adresse ododo wezideka leina ayo blasheke voton de kopla menne blaton voni to gbedodora to ne maube egbenyegbe Yehowa egbenya hamadina se nye hamadina se hallelujah mo pa me vadovo piesia zanye hallelujah wololonu na va wa wololonu la nyibaji abalesi o wonele jifo ene dolele de kemele jifo juame dolele de kemaga no lamena o hey fika kenele o no binye ye ne le senkonye le gapopo yame le dutalo allo le lome juame le radio jive adia ma globe haya gbonagbo we a be kwasi de kareji na fia de le ve wa dasi da fima angome yo akota yo aliyo chape yo enkuyo etayo fikake yo ala mare le gbo ya dasi da meaji kwasi de kareji ina da de karafike le sebebe alea fofo le Yesu pen come oh monu popo ga kenye si be mi anye be mi ape haya e ma jim nele e o lon la nane ke matema khemone o ne globe la amade ke matema globe au e ata Yehowa me ba da mesia me pa gbeta amesia me ke le senkonye fufulel le radio oji le télé oji le yava la bobo oji Yehowa me dogbeda bena haya gadede yike jim nele na me amegbetola amesia me ne khwe le Yesu pen comme nous tetema fibroma papa nous tetema me degbere jio togo la fima le Yesu pen comme cancer me dogbeda be na fu pla le Yesu pen comme abi do
me do gbe ɖa be abia ne ku le Yesu ƒe ŋkɔ me. Adavadɔ tagbɔ gbogbo be dɔ me de gbe na gbɔgbɔ vɔ ma. Adava gbɔgbɔ ma dogo la me ma me le Yesu ƒe ŋkɔ me. Ma koko ma yi ke le ŋuti wa kokoa ne vɔ na wo le Yesu ƒe ŋkɔ me. Eye ewɔame yi ke dɔna ʋu le aɖiɖɔ mea eʋu ɖɔɖiɔ ma ne tso le Yesu ƒe ŋkɔ me. Oh, vevesese le ƒutowo me, vevesese le tsaƒetsaƒewo, me do gbe ɖa bena vevesesiawo nu ne so le Yesu ƒe ŋkɔ me. Dɔléle ƒomevi ɖe kpekpe tso edzodome na wo kaka va kɔ ɖe afɔƒome na woa Yehowa ba si ne kasi wo gaƒoƒo ya me. Fiflai le miɔ dzi, le ɖusi dzi, le ŋkɔ, le adzɔge ʋĩi ɖa. Miame sia ame mi xɔ miaƒe dɔyɔyɔ le Yesu ƒe ŋkɔ me. Nyame yiwo katã le ɖo to gaƒoƒo ya me le duta kpakple radio gbɔa me do gbe ɖa Mawu ƒe ŋusẽ ne kasi mi fiflai fi kake mi le wo fi sia fi ke mi le bɔbɔ ɖe kpekpe me le aƒe ɖe kpekpe me le kɔndzi fi sia fia miabe lãme ne haya le Yesu ƒe ŋkɔ me. Aƒetɔ ye de ŋusẽ wotsɔ fia le afi sia fi, de ŋusẽ wofia le afi sia fi. Aƒetɔ lãmesẽ blibo ne trɔ gbɔ va na ame sia ame le afi sia fi. Yesu akpe na wo, akpe na wo, akpe na wo aƒetɔ be ewɔe vɔ, eva me vɔ le Yesu ƒe ŋkɔ dzi me do gbe ɖa le. Eva eme na wo vɔ, hallelujah, exɔe vɔ. Oh, azɔ ne haya, nɔbi yeme be ne haya, elabe nukunuwa exɔe vɔ, hallelujah, hallelujah. Ƒuasikpe sese ɖeka, ƒuasikpe sese ɖe Yesu ɖe hadzia gbɔ, ƒuasikpe sese ɖe Yesu ɖe aƒea me, ƒuasikpe sese ɖe Yesu le kɔndzi, elabe wɔe vɔ. Yesu wɔe vɔ, Yesu wɔe vɔ, Yesu yɔ dɔ ne haya, eyɔ dɔ fiesia ne haya, hallelujah. Do dzidzɔ wli, bebe do dzidzɔ wli, do wli kple dzidzɔ, tsoaseye kpɔ dzidzɔ, eye nyuietɔe nye bena megblɔ na wo wotrɔ ya be ɖe kaka gbedodora la kpa gɔ hã ele xɔ nukunu avɔ, ele xɔ dɔyɔyɔ avɔ, eya ta enu ɖeka na wɔ fifia koe nye be natsɔ wo telefona alɔme kaƒomɔvia zi ɖeka kaka miakpa ɖeke ƒe mawunya sese le fiesi ya ewoe le nyame gbãtɔa la yɔ, nyame gbãtɔa la be eyɔ dɔ vevesese ma le ƒodome evɔ, aŋɔ me be vevesese ma evɔ, tension be dɔ ma evɔ, ŋku aʋu le aƒea me. Ɖevi ma yi ke megale ɖe aɖiɖɔ atogo le ŋuti, ewo nyɔnu ma yi ke be asi ɖo anyia eblɔke etɔtea, asi ɖo anyia egbo le ŋuti wòvɔ ema, ewo ame ma yi ke le se veve le ƒodome le dzime le ewo yi ke koko woyɔ koko ŋkɔ fifia, koko dɔ ma evɔ na wo la. Yesu wɛ na wo, nu tetea vɔ, oh, nu gãgãwo dzɔ fiesia le aƒewo me, le afi sia afi, Mawu ƒe nu sia ekaka ɖe loa me, ekaka ɖe dzoa me, ekaka ɖe afi sia afi, nu kana wɔ fiesia o, oh, yɔ, blasieke, vɔtɔn, dekeo, amene, blatɔn, vɔnyi, blatɔn, vɔnyi, nyabe nɔmba yi ma. Blasieke vɔtɔn, dekeo kple amene, blatɔ vɔnyi, Yehowa yɔdɔ vɔ, Yehowa yɔdɔ ehaya o, fiesia yɔ, na nye hã ma kpɔ dzidzɔ, na mia katã nya kpɔ dzidzɔ, na be mia do nukpe Satana, na be mia do nukpe abonsam, nu si ke womete wɔa Yesu awɔe na o, ewɔe na o fe maxe, gã ɖeke mana. Yesu nane haya, Yesu nane vo, eya ta tsɔ wo da seɖiɖiawo ɖo ɖa, tsɔ da seɖiɖiwawo tsɔ ɖo ɖa, tsɔ da seɖiɖiawo ɖo ɖa le kame, eye na tsɔ ɖo ɖa alɔmekaƒomɔvia dzi, na yɔ ne miase ŋkɔwo, ne katã nya kpɔ dzidzɔ, agblɔ bena Yehowa wɔ nu gãwo.
Yehowa onu gao. Check your body. Todo kyokpo. Nenye be wole koklo abla dade tepe jijidea. Neva tu California koklo amenya bede. O ka tu California yo. E ga khona sekobe California ye. Voa negbe tuchibire kwa. Be ko shi zon koklo atona zon. Afi o nyana be ka tu la fonai. O we la femme fifia titre. We na nyine keke bia ma titre. Amema yikeme ga funa mpo amigbonya nene la gble. Amema yikeme le kponu ankwavu. Mi tchon no fien, tchokol la fien la kpoe. Eye o tron ya fien si ya nu gangan ojo. Nu gangan ojo. Enu ijo o tron ya me fao. Hey. Nu Yesu wo le saya me fao. Ne takpe ke ga kpa ha aga kpoto anodi pe dase. Wo ike ge khosebe me dolele de ko Yesu ade jore. Yesu 3 mane benchinya. Hallelujah. No kpo jijo. No twa seye e na mia kata mia jiha akafu Yehowa ofiesi ya be onu gan onami. Yesu nous c'est triako. Yesu be 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 nous c'est triako. Nous c'est gande, nous c'est ike. Wona nous sika megbeto matema wo. Nous c'est gantri akode o dede go. Yebe doe wo na o le fiesia e ya takpo jijo na twaseye. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Les années à Milato da Sedidio cessé. Milato da Sedidio cessé. Là c'est da Sedidio juta. Tu te peux vous. Et ye me kwasebo ha. Elle chot da Sedidio wa cholo doda. Et mia se da Sedidio le togo ha. Elle da Sedige o troya. Hallelujah. Enye no kono pe mawo. Wenye alpha. Ple omega. Wenye no kono pe mawo. Wenye alpha ple omega. Wenye no kono pe mawo. Globena Yesu nye no kono pe mawo. Yenye no kono pe mawo. Wenye alpha ple omega. Yenye no kono pe mawo. Nyape mawe wona no kono. No gangan wo Yesu wona. No gangan wo mawo wona mi. No gangan wo Yesu wona. Mi no te pa oda sedidi ale fiesia. Nu ganga o ma wona. Nane yike me pokpo. Nu yike me jokpo. Wa we jole fiesia. Hallelujah. Nu ma jokpo we jolo. Nu ma jokpo we jo. Nu ma yike me khosebe la atema jo akpodo nchine wa. Imawe ya me lonko ede nu ajo. Ede jo la. Ede nu ajo. Otro ya laisse bebede rafi maunya ya va me kwesebe dio famio. Mila no tekpa me no tekpa wema me no tekpa wo da sedidia afi ni miato da sedido sese le chojuta chokaka Nigeria nyigbaji. Nou gangan we Yehowa le wo. E ka kpoto le doji. E dosi wo le wo na mi le fiesi ya. E lulu ale gbegbe. E nou matema gble o.
nu si ke gamatema ple o nu si ke no gangan mete wo o nu si ke cho di cha to gbedora po kaka me podo chine wa wo tro ya Yesu gbo ne be vinye efo Mesia mene globena mawunyo Yehowa mawunyo Togo vione globena mawunyo Lome jukwa globena mawunyo Amesia mene globena mawunyo Novio mawunyo Yehowa mawunyo Hallelujah Juko kata didase mawunyo Hallelujah, mawanyo, enyo alegbegbe, oh mawunyo fafa, mawunyo now. We are still waiting for testifiers. Mi patole no te pom nya pe da se dia o benya chocho doda. Le blacheke vo eton. De ke o ple amene. Blaton voni, pe blaton voni lia. Eye nyame yo katan le ajogeda le semianko bi no te ponya pe dasidi dia o ne fiansi amya katan mi akpo jijo nya katan mi atwaseye adoli a akpambobo aglombe Yehowa onu kan o na mi hallelujah eva me la gbo me vo mi ase dasidi dia ro cho juta. From YouTube, we have this one, Rhoda Apokri, who says that he went to the hospital last year, August. Yano biabe, jinwa me nyame va yila. Enku donfona ya legbebe. Vo yike ye doji de maunua. Azoa ya tema akade jibe. Nku bebe sesia, glukombe doa. Yo dogbeda deta, Yesu dejo. Yesu de doleliada novia haya hallelujah naga sama bubu handi da secho kaka juta eya ajole takpepe ikomi je gome ya le yauda gbe Albert Makoga from Kogi State novia ele da secho e da sedi dia de yike be nyaole ale ebe bebe sese no yeba forma legbebebe ekpo tom yele e ni matema zone me tokpo a ela be nde ele kwa be no aten afoba pa de kanai yele se bebe legbebe vo ye no de ka echo fiensi bayi echo memlida be zamea yi moba me adogbe da zereka ye kpombe ndo togo le afua me poto ebo hadeka afua me fa hallelujah no bia chokwa fugbe e wo zon la me fane no bi bubu ha le di da se chojuta ebe achike ko enu na chiko ko enu na vo you ma ba me adogbe da azon le pelame gbegbele o kata unu so eye azon ye maratema dasia chiki antohan zazan amabubu han le di da se be wakafu Yehowa. My name is Sebu Morris Amoruyi. I'm from Deeper Life Bible Church, Benin Region, Edo State. No bi ale di da se cho juta le gbogbolombe I want to thank God for what he did in my ya life. ta pene ma de do ike ma wona yi le vovo blibo popo pe jutopo nyanyu kaka pe dodo ame The doctor look at me. ebe ike la megble ayi dokita gbo a doyola edo epo pe kaka be a eke no le wodo ebe ne yemetele gbon gbogbo china ponai gbogbo china poni ale gbegbe ke ekpo ikaka nwa chike do nai eye echo gbohi no amenu ba chike ado chonai bo aye sa chike kaka o mele yimo koe mele dedem na mo koe eye azon ye bava bobo pokpo blibo pe keke blibo pe du to ponyanye kaka be dodo ya me esike ye va yo to gbeda de ta evolu ye ya fama kaka ya kokwa
gbɔgbɔ atrɔ gbɔva yesrɔ̃ ŋutɔ hã de be mawu de yebe dɔlélia dzo vavã hallelujah. Nyagase daseɖiɖi bubu tso Juta. Nɔvia ŋkɔtɔ John ebe atiketsi sesẽ aɖe dom ƒo nɛ ale gbegbe vɔ ye mawu ƒe amea do gbe ɖa ɖe ta la le ko abe kɔkɔ atiketsi be do aɖa le edzi ye haya zi ɖeka miaga yi ɖe Juta ƒe du bubu le kaka Kalaba be ŋutoa me. Ebe wakafu mawu ye ŋketɔ Sister Elvin ele ɖi ɖe ase tso kaka Juta tso Kalaba ŋutoa me. Ebe ada kpe ne mawu ɖe dɔ yiwo katã mawu le wɔ le ƒe agbe me. Yebe kuxia ebe yemekpɔa dzinu yebe dzinu kpɔkpɔa eva nɔna te. Dzinu geɖewo ake afi ne bɔ ne kaka afi wava dogoa enye na veve sese na yese na veve kaka afi ye yava aɖo asi anyi. Gaɖomewoa dzinu etɔ̃. Gaɖomewoa ele be ayi kɔŋdzi afi ne woakpe ɖe ŋuti ne woaɖe ʋu gbegblẽ ɖa le ye ŋuti. Dzinu sia dzinu vɔ dzinu yi ke va yi ƒe ɖoɖo yi ke wowɔ va yia ye yi ɖe be ɖɔkita gbɔ gblɔ nyawo katã nɛ ye woɖo aza be woava wɔ dɔ na ye eye yegakpɔ be yi ke nua kɔtɔ le do ƒo na ye koea nenema ke wogava ɖena ʋu gbegblẽa le ŋuti gasia game do woaɖe ʋu gbegblẽa ɖa le ŋuti. Kuxia trɔ zu agba le kɔtsi dzi na ye. Azɔ yi ke wo be awɔ dɔ na yea yebe yevi ɖeka koe le si ɖeke me kagbe agble da ɖo ɖeke ya wɔe ɖo. Azɔ eva ve me be yeva yi kɔŋdzi le Port Harcourt. Be yese ɖɔkita ɖe hã me ŋkɔ le afi ma yayi kpɔ be leke mawu agawɔe na hetɔ afi ma hã yoyi kaka kɔsina ve sia kɔsina vea yiɖoa aɖo ʋu le kaka Port Harcourt hafi ne woa akpɔ egbɔ. Ko enua ŋutɔ nɔ yiyim nenema dzinu sia dzinu nenema koe ye le vevia sem le aya ɖum veve sese aya ɖoɖo. Bɔ dzitoƒo nyanyui kaka ƒe ɖoɖo yi miewɔ dzinu yi ke va yi mea yi mawu ƒe amea do gbe ɖa ye kpɔ be ele kɔ be nane dogo le ŋuti va yi. Eye yi ke yeva yi kɔŋdzi dɔ hã ye to na ɖɔkita nyɔnua be ele kɔ abe ɖe yebe nya lo nuɖe koe ge le ye ŋuti la nuɖe ge le ye ŋuti va yi. Yeva tsɔ nyatɔto ne ye srɔ̃ŋutsua be ne nenema ke gblɔ na ɖɔkita. And my message has already started coming out through that catheter. Now the catheter has removed. The thing has closed. It's not coming out again. I said, God, I don't want to pass that through that pain again. Ke enua le dzi ale gbegbe be asi ɖo anyi ŋutɔ tsã ele kɔ abe egava tso. That mess is not coming out. So I continued like that. I said, God, help me. But ke me va tɔ gbedodo ɖa be mawu kpe ɖe ŋuti nye, mawu ve nu nye, mawu xɔ nam. The thing flowed, and the following day I went to the crusade. Ke yi enu gava kea yi gatrɔ gbɔ va dutoƒo mɔ nya kaka be teƒea. So that following weekend I had to go and see the doctor in Port Harcourt. Yi gagbogbo ga yi ɖe ɖɔkita gbɔ ke le Port Harcourt. With all those kind of pain that I've been passing through, why will I remove it on my own? Then he said, well, if I check it, if you have injury there, that means you have to pay again. And the last one. Eye ɖɔkita le to ɖɔkita le gblɔ be ke ne enua le nenema ele kɔ abe wagatrɔ wɔ dɔ na ye egahima wagatrɔ wɔ dɔ na ye nenema. 100 from me.
I said, okay, sir. Now I went inside the theater. He came and he checked me. And I saw that shock in him. He was like, Madam, you are okay. Boy, me kwebe yike dokita kpolo yike chodo eko imoja odo le na ye a. Ye me nyale kenman to jodo wa to gbe magbe ko kakava na fisi ya. Ma ve nube etolele a fo ye pen la me sen ye hayalo. No binya ma tono be to fiensi aja e haya to fiensi aji eye me kwese be wa me ke le dotom ka popo ya mele ya pa la ojia me kwese bo ha e haya lo Yesu yodo ne haya. Praise the Lord. Praise the Lord. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún ìgbàlà ọkàn mi. Ọlọ́run gbà mí là nínú ìjọ Deeper Life. Mo dúpẹ́ tí ò jẹ́ kí n sọnù sínú ayé, tí ò jẹ́ kí Sátánì ò fi mí ṣèrè jẹ. Mo tún wá dúpẹ́ fún Ọlọ́run bó ṣe wò mí sàn nínú pọ́blẹ́mù tí ó ń dà mí láàmú lọ́jọ́ tó ti pẹ́ díẹ̀. Mo ṣáà mú mọ́ra. Bẹ̀rẹ̀ ní ọjọ́ Thursday lálẹ́ ọjọ́ Thursday tán ní tó ń bàbá wa ní Olúwa tó ń gbàdúrà fún wa pé ibi ká gbọ́wọ́ sí ibi tó ń dùn wá. Mo wá gbọ́wọ́ sí ẹ̀yìn mi. Mo ṣàgbọ́wọ́ sí wọ́n pray. Mo fi gbàgbọ́ lọ́nu ilé. Gbà tó di lálẹ́ tí mo fẹ́ sùn tí mo sùn mi ò rí oorun sùn. Kí ni yẹn ṣáà mú mi bí ẹni tó fẹ́ bímọ. Mo ò lè sùn. Mo dìde mo jókòó mo wá ń gbàdúrà láti aago 3 tí mo ti jí. Mo ń gbàdúrà nígbà tó dijọ́ Friday. Ó wá di program tá à ń ṣe ní àárọ̀ nǹkan bíi 2 aago 2 kìíní yẹn tí wọ́n ń disturb mi mo bí ìgbà tí ìgbẹ́ mú mi mo wá lọ sí toilet mo ní mo fẹ́ lọ yàgbẹ́ ìgbà tí mo máa débẹ̀ tí mo bẹ̀rẹ̀ báyìí ẹ̀jẹ̀ tó jáde lára mi bí ìgbà tí mo bímọ ni láti jẹ́ ẹ̀ta yẹn ara mi ti yàtọ̀ mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run tó wò mí sàn. Praise the Lord. Praise the living Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Medically, she has what we call lumbar spondylosis. That is degeneration of the lower bones of the back. You know, the bones breaking down, pressing the nerves. Nyanyonu sine dida sea ebena be ye no be semle ye paliji e palim kwakle mgodo me kaka ma ukasi han no wotroya esi mo fa me dogbera megbea ma ukasi enu eye azon ye be sese a nouveau kafkafu na mau Next testifier. Praise the Lord. Praise the Master Jesus. My name is Rosemary Jure from Oloshogo Group in Lodi, Kwara State. Praise the Lord. It happened last year. I was sleeping and woke up. When I woke up, I fell down. Kafu na mau. Children run to me. Nu sina jore nyaji nyanye benka. Your mom, every part of your body.
me dzidziwa me mlɔnyi zãɖe me mlɔnyi eye si ŋu ke me fɔa esi me fɔa me gatrɔ dzanyi eye ɖeviwo biam be nu ka le dzɔdzɔm ɖe dzinye eye evava me be wokplɔ mi kɔndzi eye wowɔ dodokpɔ vovovowo nam eye wotsɔ atike nam eye me yina kɔsira ve megble eye mewɔna dɔ edzi ne me zɔn vi aɖe mazi eƒe asi mazi nye afɔa eye nɔvi aɖe va kɔ mi aƒe me eye le takpekpe ya mea ame sia ame nɔ kpo tsim le takpekpe ya me eye nye hã me bena nye magaɖo mɔ ke o ebena ɖe ye hã yanɔ te eye yakpɔ Mawu ƒe katutu gã ya to Kristo me eye wogblɔ bena miatɔ dzi yawo ɖagbe ebe ye va yawo ɖagbea naneke medzɔ ɖe edzi o fiɖagbe zãmea leke ƒe nu ya gadzɔ ɖe edzi ke eye ŋkea ye yi kɔndzi edzi eye edzi nɔ ye dzɔm ŋutɔ eye egbe ŋdzi mea esi Mawu ƒe amea gblɔ bena be Mawu nya si mesẽ ŋgbe dzia bena be ame nenema wòle ma nenema ko agava me ma eye yexɔ yeƒe nukunu azɔ yele zɔzɔm miekpɔ mianɔ le ɣe ɖum eye wòle zɔzɔm kafu na Mawu nyɔnu si do ŋgbe bena be nka sukle vivi dɔ le ye si le ye ŋuti eye afɔ hã be dɔ le ye ŋuti esi ɖoɖoa dze gɔme yawo ɖagbea nu sia gale dzɔdzɔm ɖe ye dzi ke eye Mawu kasi ye ŋuti Mawu yɔ dɔ ye eye esi hã evava be wotona be yeaku le yi siawo me si yeva tsu ye gake Mawu wɔ bena nka Mawu wɔ be ye hã ye gale lãmesẽ me kafu na Mawu kafu na Mawu kafu na Kristo ŋkɔ nye nyi ibe oyo metso oro ƒe nutome medzi makafu Mawu ɖe nunyawo katã si wɔ nam evava me bena be eƒe si míele abe ɣleti hafi ɣleti enelia wòava la ye ɖoku hia ɖe ye menɔna fi si kɔ alo fi si ne le kekeli le sɔgbɔ ye matia nɔ fi si latriki le sisim nyui le o eye ye yi kɔndzi eye esi ye kɔndzia wowɔ dodokpɔ vovovowo na ye eye wogblɔ bena ye ɖoku hia ɖe le ye ƒe ŋku dzi eye wona ye atike aɖewo be yeano eye ye nɔ nu siawo katã zãm eye ye kpɔe bena be ne ye le atike sia zãma ye va tina kpo zãme titina eye ye va nɔ gbedodoɖa dzi ye va lé gbedodoɖa le gbedodom eye impact ƒe ɖoɖo siwo wɔ memle ɖagbea ye kpɔe bena ye nɔ kekeli kpɔm le teƒe dzi gake eta hã meɖu ye o eye ye ƒe ŋkuwo hã mena ɖati fam o eye naneke hã menɔ ye wɔm ɖe ye ƒe ta meganɔ ye ɖum o ye kpɔ eɖokui be ye le abe hɔ̃ ene eye ye le dzi eye ye do dzesi be naneke megale gake tsã la ne ye kpɔ latriki kple nu siawo katã la ta ɖuna eye evava na be ye dzo
jona va mlana ni hafi wa kada menai kaka ni choa ye kwa bena bo na ke nu sa na ke ma ka ye jole ke ya konga ke na ke ma le o ye le lati ka kom e ye jibe ya kafu ye ho abanko de nunyo kata si ona ye man to de si nu sa to ka ba e azola o bro bena be ye ne chala ye ne ba scanner le fota me hafi wa kwa nu si ne jojo ma ka ma wo na ye bena ye yodo eblibo kafu na mau bebe kafu na mau nous si wa nous ton le podo na nyanya no bi se dida se majima mi yana na be allo madon e go menika e do la noatique hafi wa dans los âmes et ta duve via de dona pone mi quoi ta duve via na be migraine le yovo gbeme eye bubu onye benka ne no tele don kuchunku ma l'office keke lele amata no tele tepema eye ni chova yi memle da gba ma o kasi enu eye veve sese okata nu yokata ojo enu tonson kuhi tonson ojo mi akafu Yehowa penko kafu na mau nkonyenyi ola ore Victoria mecho Marion pe ntome majima kafu Yehowa penko de nusio kata wole wogom namta yaura gbe esime no jajara no mama va me podo me kojo va no venyem nusia va le eji yima le gbogbo bena nye maten akpogbo eye me va no anyi jiji ya de via de hafi me va titre eye me va ya fisie o da bu do be miado eye esi me va ma va kasinu nye eye echosi ne va ya ma ga na be ga deblibo chala nana wona be nyemate bobo na nyo allo ne me les zoma me do la bobo via de minute ton hafi ma 3 titres et ma 3 ils ont dit kaka ma oba me avec bedora me gbea cho esi ma obo no gogo me mi adonyo ro kwa me dodo kunye kpo et zanya ma me bobo me titre me bobo me jiji me titre et me ko nu sa me gale o mo et me e wo be na David su ko menye me di ma kafu Yehowa penko kafu na Yehowa penko kafu na mau mi dakpe na mau de nu sie wo mi no nu si ma wo le mi no wa gbe nu si jore je nyama ka do la no me ademe alo ne bobo alo ne wo edo kwile no me ado me no na veve sese eye siata odola no edola na nyivia de ka mawu kasienu eye mawu na be la mese azon Almighty God will intervene for you. Mawu nu se ga toto adezona o han After this, we go online. azomia We ikame will speak in our language. She's TV, so the interpreter is here who will interpret what the problem had been. Agbana yesu do. Sanim jo kishima mo wana ne kwa ngwa ne tele do yo. Yangu jetom, nyam le fonte lamune lamga kielu nyono. Ma program ba po ne hi to mo nyi. Ya tum kama on wo gbesha mata.
program ne fa maka ta ya mungo bu ha go de ge na kene mo ladi nya nya la jela njabe hasati la mo ya kene kala nyono na hanga mbo mo la no mo nya ne aka ken ka mo ba program ne sha gere wando ha chum fa mo ba ka mo kala hide kene ga mbo ya nya da dingu woni sen ya ke ha mo le begwe pelu nyona la mbo gwa be ha kie kwa vembe ka sengia ibenim sem na je kala nyono nga sanin jo kishika na ha mam kama mo wa ne kwa ngwa ne Yesu do iwosite nyanam la tablet dane yaw. Praise the Lord. The sister standing with me, her name is Teresa Yina. Kafu na mau. Region here. Nyano vya pen ko Teresa. Ebe do jegom yaudagbe. Eye esie fon dimia vem no ye vem eye matia du na ke ye matia nu chi han. Eye egbe abena be esie va ya khoye ponukunu eye esi ma pa me dogbera megbea ebena be ye zia sire ye be vedia na ne ke magale ve mo eye chosia ye nusia eye be ya takpena mawu desiata enusi o mia novia enye no ameve enu gbanye. Once they are infected, it becomes difficult to swallow. Nous si ne joignons même qu'à nana televem et matia nutio matia onana ko et velia même qu'à et nyebe matia pour nous et velia et bien quoi ben nous kunu version katan nous kunu vela nous kunu vena o han nous kunu velo ha gbome mia ikame azon eye mau ponu gan si o wo da se di o sogbo na mi le kame ha mia se de o si a to Priscilla gbo mi don ku be na mama we do onu cho. He said, I had this tumor for over 6 years. Nous tete le lame eye nous si anon jojom ne ji the tumor disappeared. Nous si a joreji e pa denye si aga ke si mo pa me to asie si aji le gbedora me a ebu esine le yebe la me abu amu bu ha bena be veve se alo a vivo se seren dona pona ye eye esi pa me adogbeda mau kasi enchi e le ke be veve se alo lame 8-year-old Anye Bejan dolele sia a vivo bo do ajo. All through last week, it was severe, chronic, she couldn't sleep. After the prayer of the man of God tonight, the pain went away. In fact, as she was chewing, eye si mo pa me dogbera megbea veve se ajo fili elu mo recho esi adoda YouTube akpaji ebe ye pe ye noji ma nkume le kepe takpe si ame chokuro glaucome alon ku dosi ona be glaucome anchi esi mo pa me dogbera le kepe glaucome do ajo ken kafu na mau. Orúkọ mi ni Adéyẹmí Dorcas. Mo wá láti Umaran region, Okenigbe district. Láti ọdún tó kọjá yẹn mo ṣe àìsàn tó ṣe pé ó lè pọ́n ní ọdún yẹn láti June títí di February. Ọlọ́run mú mi lára dá, mo lọ sí hospital. Wọ́n láwọn ò rí kíndìnrín mi ní teaching hospital. Mo tún wá lọ sí private hospital ní dókítà tó kí n lọ mo tún ṣe. Wọ́n ní bákan náà ni pé àwọn ò rí. Wọ́n wá ní omi wà ní àyà mi. Àwọn máa ṣiṣẹ́ fún mi nínú òní gbà. Wọ́n ṣiṣẹ́ yẹ ṣùgbọ́n Jesus Christ ó ṣiṣẹ́ abẹ ti kíndìnrín yẹn tó ṣe pé gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ mi bíi pé wọ́n gbé búrẹ́dì sómi lórí gbogbo ó le pàtó yá tán ló wá dẹ̀ ọ̀rọ̀ ẹsẹ̀ yẹn gbogbo ó sàmọ̀ fọwọ́ kan ní ojoojúmọ́ ní hospital
gbàtọ́ yá ọlọ́run ṣiṣẹ́ ìyanu yẹn gbogbo tó le gbogbo tó ṣe pé mi ò lè fi retí mi ò lè fi dìde ọlọ́run ṣiṣẹ́ yẹn náà ọbẹ̀ ìṣọ́ ṣe fún mi yẹn náà ọlọ́run gba gbogbo ògo ó wà ṣiṣẹ́ fún ìgbà tí mo dọ́dọ̀ dókítà padà ó ní o ti sọ ìtúnú lórí mi pé òun mọ̀ pé bóyá mo ṣe ti lè wà mọ́ nítorí pé mo ṣe ti kú ní hospital yẹn náà ní ti ní hospital ọlọ́run ṣe ìyanu ọlọ́run gba gbogbo ògo nínú orí mi á dàbí pé ọ́bíjẹ́tì kan rìn nínú orí mi ṣùgbọ́n ọlọ́run ṣe ìyanu gbà tí mo dé bíbá yìí kò ní lórí mi mọ́ gbogbo orífẹ́ yẹn ló bá mi mú kúrò ìdí èyí mo fi ọlọ́run lógo ẹ bá mi kí hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Kafu na mau. When she had chronic kidney disease. Nyano no vevesem. Eye matia zonyo. Evelia nyemanka infection alo abidon no eye nusio kata hia be wazanga hafi wa ahodo yoga ke mauna be yodo eye azon atia no lamseme wole lamseme kafu na mau. Hallelujah. Ojú ọwọ́ ni wọ́n mú sán èèyàn ọwọ́ báyìí ni wọ́n mú sán mi lójú. Ẹ̀yìn ọwọ́ ni wọ́n mú sán mi lójú. Olójú ọmọ lójú rẹ̀ àṣẹ bẹ́ẹ̀ ni wọ́n fò mí lé mi lójú. Ó wá kú òbẹ́ lónìí. Ojú rìnrìn báyìí yọ ó wá rìn mí gbogbo ẹ̀kú ó kílíà. Ó wá kẹnu ọṣẹ arúgbó yẹn wé ní ìdíkejì ẹgbẹ́ olókùn lọ́lé bá mi ṣe yòókù. She had impaired vision. Miano abenabe yemekpo nunyo. She could not see well, not that she was actually blind. Eyemeye be nku gbana yolo gakia yemekpo na nunyo. Gakia ezaya megbe esi mauna be yele nukpom nyuazon. Ìyá ṣe rí náà dáadáa báyìí. Dáadáa. Tá bá ṣe ìdánwò fún ẹ lè rí. Kọ́lọ́n bá mi ṣe yòókù. Ìyá tí a bá ṣe ìdánwò fún ṣe é rí. Tí n bá ní kẹ́ wo nǹkan nísinsìnyí ṣe é rí. Èwo náà nà. Owó èwo náà nà. Ẹ wò ó dà. Mo fẹ́ ṣe ìdánwò fún ni o. Eye wo no miano abiamena de be wadu ipo. Wadu ipo. Ele tí mo gbé òkè. Ele kò ṣe rí òkè ele ìyá alẹ́ yìí èyí tó wà lọ́wọ́ mi kí leléyìí. Ẹgbẹ́ sẹ́ni báyìí. Kí ni? Ìkànnì. Ìkànnì ẹsẹ̀ ń wò dáa ohun tí mo ní ẹ̀wọ̀n inú eléyìí nǹkan. Eléyìí ni eléyìí nǹkan. Eléyìí tí mo gbé òkè nǹkan. Èyí tó wọ ẹ̀rọ àbẹ́là. Àbẹ́là nìkan ẹ wò dáadáa owó funfun ni kì í sàbẹ́là kí wàá leléyìí. Bẹ́ẹ̀ ni àbẹ́là ló ṣe lójú. Òdò ọ̀nà àrùn yìí lọ́wọ́. God will perfect it in Jesus' name. Àmín Jésù. Praise the Lord. Kafu na mau. Miracle of sight. Praise ye the Lord. Kafu na mau nukunwa lo ha haoji kafu na mau. Praise the Lord. My name is Anyedele Adeola. I'm from Kafu na mau nkonyenyi. Praise the Lord. My name is Anyedele Adeola. Adenla. My testimony here tonight about my eyes.
Deda stedi ya kure nyankunchi. Chope sineva yajia. Menokpak ple. Sometimes they buy me yeast. My mom will tell me to use oil meal. I say, me, I'm not using oil meal. So, the day before yesterday, as dear she said, she should Ni chovai esimo pa me abena mia cho aside afisi no mia vema me cho nya siade nyenku oji la bena nku wel no venyem eye azwa matia kponu te pejiji chala madora no anyinyi hafi makponu te pejiji eye matia kponu te nu sine chore nunya eye ma nu sine te pejiji anya matia kpo eye ojibe wa du ikpo. Can you see now? Yes, sir. What is this one? Paper. It's okay. What about this? Two fingers. 2 fingers. It's okay. Oju ikpo ko ami ono via le nu pom nu yazon. Alpha, ple omega, yenye nukunu maugan. Praise the Lord. Kafu kafu na mau. You can do better. Ohana tiawa uma. Kafu kafu na Yehowa. Na nukunu ga okata ne maopo Jesi okata sine ole miamela la fisi afila kafu kafu anye Yehowa penko. Azo mia titre mia foji eye mia dakpe na Yehowa mia do Yehowa penko reji maugan jijo onye nami be mia kpogo le takpepe nukunu tu esiame katutu blibo maupo as Jesio kata si wo do kata si wo yo pakple esio kata to maupo nu semela do akpe na Yehowa subo benko e na kafu Yehowa pe amen bevela sinon no miame mia dakpe na mode mia fofo mia pa pastor pak beta de alesi wo no miame wo mauzaya ma dakpe na mau mia chon nukuno katana Yehowa akpe na Yehowa da misisi nuga okata si wo dogbera alesi wo tro donu se amome maunyo The Lord is good. Maunyo. Yesterday he wrought miracles. Sineva ya ewo nukunu egbe hanga nukunu o nukunu kule Jesio maude kwepe nyalaji. In Jesus' name. Le Yesu penkome yemie dogbeda le. Fofo le Yesu penkome. Mie doreji. Mie sumo onko. Ho mia fe nu yo pe kafu le Yesu penkome akpeno do wasi ota. Akpeno de wo nukunu. Akpeno de kachuchu katata. Yehowa ho mia pe kafu le Yesu penkome. Akpeno da monsieur kata ne dole le ponuson te ho bubu le Yesu penkome. Mie dakpeno de mi dakpeno gere mia papa so sinazan chona mi nukunu chona mi Jesio chona mi ne mia kuhio mem apato wasina noji naga donu sayama naga chonu sayi yede ya mame hena nukunu gere o ke le Yesu penkome afis amesiame si o ne kasila obo nukunu ananyida nukunu si ananyida e ya apato esimia jola amesio jola wa kpoma pa sio no pa gbeji la fi si afi
eye no jova dai mlanyi la wa pomo ba sile ba gbo mezaya me ha le Yesu pen comme akpeno la bana ne do tomi ho nukunu ho kafukafu le Yesu Christo pen nu san gala me mi dogbora le amen 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 la fi sia fi amen akpe mauna yirami